من تصادفاً فهمیدم که یکی از تاجران موفق کشور در مکتب میانه فعالیت کاری خودش را آغاز کرده است. امروز آمدیم از ایشان التماس کردیم که نشان دهند به ما در حقیقت در مکتب میانه فعالیت دارند یا نه. میتونید به ما نشان دهید که این چی مکتب است و شما اینجا چی فعالیت دارید؟ اونجا همچون کابینت بود. بعد درس میگذاشتگی جور شد. کروژوکو بسیارتر کروژوک کردیم ما بیرون از نقشه های مکتبی و ایزاده. اینجا اصلا برای کروژوکو محفل های تجارت، محفل های کسانی که دکتر میشوند، کسانی که کامپیوتر ساحه اطلاعاتی میرن، همه های از داخل 9 صنف و 10 صنف و 11 صنف انتخاب کردن. وقتی ابد 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، بعضا میشه 40 دقیقه و محفل گذراندیم ما اینجا. چون گذراندیم برای که کسانی که مثلا تاجر میشن، بعضی فن هایی که نالازم است همه ها رو نمیخوانند. برای همون انتخاب کردیم از صنف 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. بعد اینجا بسیار درس هم میگذاریم، درس های استرونومی، اکونومیک میگذاریم و تلویزیون. مسابقه گذرانده، مسابقه دوالینگو، پلژنی که در تلفن هست، همه با خبر. در مکتب اکثر طلبه ها بیخبر بودن. برای شاخمان کنی گفتیم جایزه هم گذاشتیم مبلغی. کسی که خواهد اشتراک کنند گفتیم نه، خیلی اشتراک کننده ها زیاد شدن. این در بین خوانندگان مکتب تشکیل کردید تو نه همینطور؟ درست. از 9 صنف تا 11 صنف انتخاب کردیم. چه نتیجه ها؟ نتیجه به حد عجیب. یعنی مقصد اساسی همون شناسایی بود، شناسایی با همین پلژنی که چه شد مناسبتشون؟ به حد نقص شد. موبایل یک 2 ماه به فکرم خیلی سوی دانشی زبان آموزششون زیاد شد. بعد وقتی که ما در مکتب اومدیم، وقتی هست در اینجا 20 دقیقه مجبوری وقتی کتابخونی موندگی در مکتب، وقتی کتابخانه موندگی از سببی که طلبگان پیشتر کتاب نخواندگی بسیارتر و کلتوری همین یک عادتی کتابخوانی در عائله های تاجیک هم نیست حاضر. پیش بود حاضر نیست. خیلی کتاب ها رو توصیه میکنید تا برای خواندن؟ کتاب هایی که در کتابخانه هست همه های انتخاب کننده ما، از سببی که مثلا کتاب ها کم بود، سال آینده شاید زیادتر شود. کتاب های بدیعی. بعد چی کردیم ما؟ گفتیم که برای شاخمان کنی یک مسابقه گذرانیم. گفتیم با مانند شاهراه اینجا کنیجنی ترسه گفته کسی که زیاد خواند در مدت 2 ماه یا 1.5 ماه بعض صنفا، اگر زیاد خوانندگان با ما یک پلانشت تحفه کردیم. من راهبر صنف یک صنف بودم و حساب همون. بعد دیگر صنف هم اومدن گفتن ما هم میخوایم، گفتن 2 صنف رو انتخاب کردیم. درس اکونومیک هم میتیم کما. اکونومیک خلاصش همین بود است که اکونومیک کی آغاز میشود در اون وقتی که احتیاجتون زیاد اما امکانیتتون محدود است. انا همینجا فن اکونومیک
به کار می آمده است. برای قانع کردن احتیاجات اساس اکونومیک همین را می آموخته است. با سببی که اینجا خواهشمون زیاد برای شرایط مهیا کردن طلبگان نو امکانیت محدود که هست. ما گفتیم همینجا یک جایی شیشته صحبت میکردگی، کتاب میخوندگی، درس میخوندگی یک جای کشاده است. همینجا گفتیم کمتر آباد کردیم. ماموریت البته دستگیری کردم. اینجا براش بودگی برین چیز بود. چیزای پرتو، چیزای نالازمه بسیار ایستادگی بود. یعنی از سببی که طلبه ها بسیارتر در داخل سیمخانه درس میگذارن، اون جایی که محدود هست قلب انسان، تفکر انسان کشاده نمیشه. اون جایی که کلان هست وسیع‌تر است، اینجا به حد الهامی یک دیگرگونی میبود برای طلبگان. کاش امکان میبود که همه صنف‌ها مثلا کشاد میشد، وسیع میشد، در طبیعت درس میگذاشتیم. البته خیلی امکانمون نیست، گفتیم کمی باشد هم اینجا درس داریم. امروز ما میبینیم که مؤسسه‌های خصوصی زیاد شدید است. اگر با این البته یک مکتب، یک باغچه کشادن خیلی یک کاری ثواب هم هست و خیلی منفعت به جامعه دارد. لیکن به این مسئله همچون از نظر تجارت نگاه کنیم چه خیلی است؟ از جهت تجارت اگر همچون یک تاجر اگر پرسیدگر آخران چیزی که با تجارت مشغول شدن نکار این مکتب است در اصل گیریدگر. نو از جهت مثال درآمدناکیش اگر گیریدگر البته درآمدش هم هست به شرطی که اهل کار باشید و محبت یا اینکه یگان استیمول باشد که مکتب سازم گفته. تاجران امروزه البته این تاجران امروزه دیده می شود که به حد همین باغچه و مکتب و غیره کشاده ایستاده‌اند، دستگیری کرده ایستاده‌اند. به حد اقدام نیک است. البته از جهت تجارت کرده ایستاده‌اند یا اینکه از جهت دیگر چی کرده ایستاده‌اند نش به ما تاریک است. یعنی برای فایده گرفتن یا اینکه یک کاری خیر، کاری منفعتناک کردن. یکی همچون درآمدناکی البته اگر مؤسسه یک بهترین باشد، مؤسسه یک به مانند مثلا مثال آوردن خیلی دشوار است. در مثال ازبکستان بسیارتر میبینیم و در قزاقستان میبینیم در مرکزهای خیابانهای شهر همین ترسه قیمت مثلا اجارش قیمت همون جاها گرفته مرکزهای زبان آیلتس کردگی و غیره کردگی البته رفته دیدن در کار، آموختن در کار چگونه کردگی. امروز بسیار طلبه های ما از شهر خوجند رفته اونجا وقتای کانیکول یا اینکه دیگر وقتا رفته آیلتس میخونن. شاید که در ما هنوز این چیز احتیاج کمتر است یا اینکه این چیزش معما است که برای چی اونجا رفته میخونن. اگر بسیارتر آدم اینو فهمد اگر البته باز نقصر میشه کی از جهتی مثال همچون آموزگار ما اگر سخن گویم اگر بسیار والدینا هستند که افسوس از فرزند خود بیخبر هستند. چی درس میخواند، آموزگارش کی، چگونه درس گذشته ایستاده است، از همین چیزا به حد خبرشون کم است. یا اینکه فرزندشون زیاد آنها رو، یا اینکه فرزندشون نه اونقدر عزیز، یا اینکه خودشون نمیدونن همین قدر و قیمت علم آموزگاریه. همینش هم یک معما در بین جامعه ما. خوب میشد که اگر مثلا ردیتیلو والدین اگر نخستر دونن و فهمن حداقل در یک سال یک مرتبه یا دو مرتبه اومده پرسیده، پرسجو کرده، صنفخانه هاشون دیده، مثلا جای زیستشون و جای درس گذاشتن اگر میدیدن و نظارت میکردن به حد یک دستگیری میشد، خوب میشد. بله. مسئله مکتب‌های خصوصی به من فکر میکنم بسیار والدین میخواهند فرزنداشون رو به مکتب‌های خصوصی دهند چون شرایط‌ها خوبتر است، ولی نه همه امکانیت دارد به فکرم. در خوجند مثلا با حسابی میانه چند پول است برای یک ماهش مکتبی خصوصی؟ مکتب‌های خصوصی حاضر به فکرم از 1000 سومون به حساب میانه 1000 سومون میشد ماهانه. آن اکنون شاید در بعضی مفهومی والدین این گونه است که با مکتب خصوصی میدهیم فرزند ما بعد از 4 سال 5 سال یک دانشمندی کلان میشد این فرزند ما. خیلی این گونه نیست. البته باید والدین هم در خانه کار کند و خودی هم شرط شرایطی کودک باید ببیند. یعنی این یک زواد نه که مثلا فرزندتون رو گذاشتید و فرزند گذاشتید بعد یک
4 سال 5 سال یک وای شد بچه‌تون بله البته پیش قدم شد این چیز نیست. این نرخش پیش چند پول بود گفتید اینجا را؟ اینجا به فکرم 700 سومون شو 600 سومون بودگیم و 200 300 سومون به فکرم کمتر قیمت‌تر کردیم. این چیزا شما از 1000 برسید می؟ به فکرم 1000 می 1100 می بخی گیریم اگر برای تحصیل علم کم است. البته هستن نفرانی که از این 2 برابر 3 برابر 4 برابر زیاد گرفته مثلا در خارج خونده ایستادن. ایسوری که شرایط نیست در تاجیکستان یا اینکه مثلا در همین شهر و ناحیه خودشون شرایطشون نیست و خارجی میفسنن یا اینکه مثلا دوشنبه میخونن یا اینکه مثلا اینجا ما نزدیکتر تاشکند میخونن. در آینده یگان نقشه‌ای که کلان هست در آنها شاید حساب همون مثلا همین آیلتس گفتگی همو ماهانش 1200 تا 1300 دلار است مثلا یک ماهش ده. یک مکتب هست که در همین ازبکستان سالانش من رفته خودم پرسیده بودم مکتبی آمریکایی یا اینکه کانادایی گفته بودن 18000 دلار سالانش. ما فکر کردم در آمریکا 6000 دلار سالانه چگونه مکتب بوده است. یعنی بودن نفرانی که به دانش به علم همین قدر مبلغ میگذارن. البته اگر شرایط باشد اگر خوب میشد لیکن امروزه مثال میبینیم به حد شرایط مردم طرف نقش شده است. استاد این در مکتب کوثر کی فعالیت آموزگاری را آغاز کردید؟ از ماه آخر سپتامبر ماه اول اکتبر آغاز کردیم. به فکرم از سال 2005 تا 2026 تجارت مشغول بودیم. ما زیاد از 15 سال میشه. الله اندیشه ایواز شد. ایواز شد به طرف خوب یا به طرف بد؟ به طرف خوب. البته به طرف خوب. اون مثال طلبه هایی که به امید به آموزگار نگاه میکنند به امید به مکتب میآیند و اکثرشان به دست خالی میروند و به دست خالی تمام میکنند. همونها را به حد دلگیر شده گفتیم کمی باشد هم وای کنیم. بعد از اینجا آمدن بعد فهمیدیم که ما به فکرم همین کار یک شوق و لذت خودش را دارد. حالا من 1 سال می شود که در اینجا فعالیت دارید. چه خیلی آینده نقشه ها می استید یا پرتافته می گریزید؟ یعنی پرتافته گریختن هم یک فکر آمد برای که ما عادت نکردگی به این سر و لباس یا اینکه دیسیپلین مثلا ساعت 8 خسته آمدن و غیره. ما به حد آزاد کی خواهیم کار میریم کی خواهیم خوب میریم. نو از دیگر طرف بچه‌هایی که بسیارتر امید بستگی به آموزگاران اونها میگن آموزگار نروید یا اینکه مثلا آینده چی میشد و غیره. همه فکر میکنیم همه میدارد نقشه داریم که استیم در همین ساحه نه تنها در همین مکتب در همین ساحه تو امکانمو هست استیم. تجارت چی شده است؟ تجارت دوام دارد. پس از اینجا یا تجارت فروختید یا مفلس شد یگان گپ نه تجارت دارد دوام دارد. بعد از اینجا میریم و نباشد یک کار کنیم. حالا شما که رفته ما اکو چیزی که میبینیم به همون باور داریم. با شما رفته یک تجارت رو میبینیم. تا این دم بیننده های ما هر سوال هر چیز میخواهند پرسیدن خواهند نیستن که مثلا مس این تاجر چرا برای من همین شوق‌آور شد که یک تاجر موفق چرا در مکتب میانه نیز فعالیت خودش را آغاز کرد. این سوال را من از شما پرسیدن میخواهم. این چنین به بیننده ها چنین امکانیت که هر چی پرسیدن میخواهند از شما نویسند. ما این سوال ها را جمع میکنیم. بعد آنکه تجارت را میبینیم در یک جا یک استودیو با یا کابینت با اتاق کاری با میشینیم و این سوال ها را با شما بررسی میکنیم. میشه. حالا رفتیم میبینیم که زینالدین کریموف تجارتش در کدام حال است. مکتب را دیدیم از فعالیت آموزگاری ایشان آگاه شدیم. مکتب نیز خیلی زمانوی است و خواننده هایم با شوق و ذوق به مشغولیت ها می آید و این چنین مانند زینالدین کریموف یک آموزگاری که یک گوییم نفس نو آورده است به این درگاه به این مکتب. من خیلی خرسند شدم از فعالیت آموزگاری شما. حالا رفته تجارت را میبینیم بعداً در استودیوش سوال باران میکنیم که چرا چنین است. رفتیم.
لباس‌ها را خیلی انتخاب میکنید تا کی میبیارد؟ لباس خدا انتخاب کرد. دو میریم و رسوم یک مرتبه و بعدا اصلا با واسطه اینترنت واتساپ و ویچت و همون چیزو کردید. نمونه هاشو میپرتم. بعد از روی همون نمونه ها چی میکنید؟ انتخاب کرده. دوام میکنم. پیش 4-5 سال پیش اصلا برای صفت خواب بدهیم. اصلا حسابی که بعضا چی مدل بنکن. مردمی ما بهتر شد. چی میگم؟ نمونه ها و بسیارتر اهمیت داده شد. بس حتمی گفتیم ما 5 سال 10 سال پیش صفتش خوب باشد بس بود. 5 سال 10 سال بعضا دودرش میپوشید، دوکش میپوشید، خواهرش میپوشید. از اکنون خیلی نیاد. میگم این رنگ مثلا مدی سال گذشته، این نمود مدی سال گذشته. مالکی نمیگیره. نه باشه میکنه. حتی دشوارتر شده این جهت. یک تغییراتی بزرگ در تجارت است. از نقطه نظری تاجر فروشنده این خوب بوده است. یعنی نه نواشه بسیارتر. اینش هم خوب است. اکنون اگر اسراف شد ایستاده است. همینش است. این حاضر نگاتی که خودی مغازه درست هم همین فیرما ها همین خواه ترکیه باشد خواه چین باشد یگان فیرما های علاهیده هست که همینا که کار میکنید یا محصولاتش رو نگاه کرده فرق نداره؟ محصولاتش رو نگاه کرده هر داشته فیرما هست مثلا فیرمی توفی میریم محصولاتش خوب صفتش نه نرخش ارزان میگیم این بعد با همین کار کنیم خوبتر میشه 10 سال 20 سال پیش مثلا میرفتیم از بازار انتخاب کردیم می‌بردیم مثلا حاضر در همون فابریکه باشد فابریکه کردی شرطنامه بسته میگیم این بعد با شما کار میکنیم برای که هر بار اگر یک فیلمی نو بیارید دیگر صفتش نمیدونید یعنی ما مثلا چندین ساله فیلم ها با همون کار کنیم خوبتر میشه از چین بار آوردن فایده آوردتر یا از چین ناظر چین تقریبا اگر گیریم اگر 10 سومون بود در ترکیه تو همین 3 سومون کرد صفتش با کمی با نقصتر خوبتر پیش وقت ترکیه صفت خوبتر و نرخش ارزانتر 2 برابر 3 برابر شاید ارزانتر باشه پیش نه قدر فرق بود پیش مثلا یک مرتبه نرخ باشد صفت ترکیه نرخ خوبتر بود ما حساب ترکیه میگیم حاضر الان صفت خطور خوبتر و نرخ خطور ارزانتر شد تقریبا چند فایز بالاتر از خطور میبید؟ چند فایزش هست؟ اینجا اکنون 40 شد بفکرم ترکیه 35-40 فایز نمود خطور زیادتر شد 50-55 از هر دوش میبیرده؟ نه هر دوش همین خودمون بازیچی استفسال میکنن اومدن پیشنهاد کردن بهت خوب نرخش نه صفتش خوب چون گفتم مشتریانی که این بازیچی شما میگیرن من از اون میگن که بازار چی را طلب کنن همین رو تاجر رو میبیارد بعضا میگوین که بعضی ها نه چیزی رو آورده همین خریدارا رو مردم رو تربیه میکنی چیزی که نمیگیرن آوردن میگیری تربیه میکنی بعد آیا استعمالچی میشه هر دو درست این فکر هر دو درست اون چیزی که مثلا مردم احتیاج ندارد مثلا یعنی که مثلا احتیاج دارد در بازار اگر نباشد اگر اون نمیدونم مثلا احتیاجم هست یک چیز به خودم نمیدونم مثلا یا اینکه میدونم در بازار نیست از طرفی تاجر باشد میگه نمیدونم احتیاج این کسی تاجر میگه که من اینو بیارم این میگفته باشد نمیگفته باشد حسابی که وای نیست معلوماتشون نیست اما میگه که تاجر اون چیزی که تو مثلا جاری کردن در بازار تو باید جاری کنی بعد با واسطه به همون محصولات تو تفاوت پیدا میشه این یک همون فکر نه درست دیگر طرف مثلا اگر اون چیزی که ما میبیاریم احتیاج نیست مثلا بیاریم احتیاج نشود دیگر میمونه خلقشان میشه یعنی مثلا 50 یا مثلا این و یکم واریانت آوردنگی مردم عدد میکند این فکر را تاجرای خودمون میگوید نه تاجرای کلام جوانی اصلا استیو جوبز که باشه یعنی پروداکتی که مثال همین آیفون برآوردگی وقت ده مثال این بسیار کس کریتیک کرده که تاچ اسکرین چه میشه گفتیم که اینو باید اول ما میبریم سیستم میکنیم و بعد آموخته میکنیم مردم و همین چیز
ولی توانسته است یعنی توانسته همون رو میگم نه همه وقت همین چیز میشه این شاید 50 باشد شاید 60 و 40 باشد خوبیست بسیاری محصولات هست که برآورده نتونستن اون منطقه بسیارش هم هست میشه هست اما مسئله ما بگیریدگر ما کوشش میکنیم که مردم چی میخواهد همون بیاریم در بینش میشود کم و بیش مثلا اون چیزایی که مردم ندیدگی مثلا مردم مثلا نه همه کس مثلا خطور میرن توسی میرن که ما یک چیزایی میبینیم محصولاتی میبینیم در اینجا نیست میبیاریم اگر پسند آید دوامش میبیاریم دیگه باشه دیگه همین مردم چی را میخواهد از کجا میآموزید از کجا میفهمید که ببینید داریم باشه مسئله احتیاجی مردم یعنی که وقتی از دیگه کشور بار رو محصولات رو میبیارید از کجا میفهمید که چی میخواهد آدم مسئله سر و لباس باشد که اصلا موضوع ما امروز سر و لباس امروزه از همون مجبور میشیم که ما از ترندهای پیشرفتی مثلا بگیریم لباس دوزی از همونها ببینیم که مثلا ترند کجا رفته شده است لباس طرز لباس پوشی رنگ و رحمتش و غیره چگونه رفته شده از همون میبیاریم مجبور از همون سبب مردمی ما نیست پیگیری میکنن سایت‌های دیگر چیزا ترند در شبکه‌های اجتماعی چی ترند شده از همونجا میبرید مجبور پیشتر مد میگفتن مد میگفتن این مد شده است آیا مد شده است بعد مثال بگیریم فابریک‌های و مثال خیتای هم ترکیه هم همون میبرن حسابی همون میرید که مثال محصولاتی نباشن مثال لباسی مثلا دراز میگیم که تمام امسال لباسی دراز بود مد بود است مثلا سال آینده میرید که مثلا لباسی رنگش سرخ این 3 سال کردگی مجبور اون رفته گرفته میبید کم میشد که رفته شما مخصوص یک اون چیز میکوبید میرید همون چی هست اون گرفته میبید برای که تمام همون گلوبالیزاسیون گفتگی ما بریم میشه مردم هم آماده شده میشه همین ترند کی ساخت استاد است ترند مخصوص میکنه یا این یک جریان طبیعی باشه مثلا من فکر میکنم این تصادفاً میشود برای چی برای اون که این همه را اداره کردن خیلی کاری دشوار من خیلی جواب دادم شاید درست میشد نمیدونم مقصد 20 سال پیش همون رویختی محصولات‌های احتیاجمون بود مثلا 10 دانه بود که همین چیز نباشد نمیشود 10 دانه بود مثلا در سحری در خانه نانی گرم نباشد یا که نان نباشد نمیشد این یکی از احتیاجات امروز میبینیم که همون 10 رویخت 40 شده رفتگی مثلا در خانه تلویزیون نباشد یا که مثال بگیریم آنتن نباشد یا که مثال یوتیوب اگر پیوست نباشد یا که اینترنت وای فای اگر در خانه نباشد نمیشد مثال با مانند همون یک احتیاجایی که احتیاج نیست رو احتیاج کردن زیاد شد فهمیدم با مانند همون شخصا شاید اداره میکنن این چیزا رو که شما باید این لباس رو پوشید شما باید این لباس رو پوشید گفته همین چیزا جوری کردن اینا مامان طوری یعنی ساده کرده گوییم پیشتر ما همین چای است آب است همشه با یک پیاله می نوشیدیم حاضر برای چای این خیلی استکان برای آب این خیلی یعنی زیاد شد همین چیزا و اینا به نظر شما مخصوص میسازن اکنون از جهت تجارت گیرینگاه برای تجارت میسازن همین چیزا شما باید مثلا 2 ماشین داشته باشید یک ماشین در اروپا میخواد یک ماشین برای داخل شهر یک ماشین برای بیرون از شهر برآمدنتون باید داشته باشید اگر نداشته باشید شما یعنی همون چیز همون برین مایده نمیاد این مگر خوب نه یعنی سطح زندگی ما پیشرفت ایستاده اکنون از کدام نقطه نظر اگر ببینیم ده اکنون اسرافکاری و با گفته اگر بیاریم اگر که در بسیار برآمدهای جناب عالی دیده می شود که مثلا میگن اسراف نکنید یعنی معرکه ها با مثلا ما میبینیم یک البته مثلا ما مهمون پرست مهمون دوست مثلا نو بعضی چیزا با مثلا اسراف با مثلا حاضر خانه ها اکنون اودیتوری میدیدگی چه فکر میکنن نمیدونم اما کریتیک کردنی نه پروسته نگاه هم همین که مثلا خانه ها امروز میبینیم خانه های حولی ها در نظر دارم حولی ها دیوالشون خیلی بلند شده رفته ایستاده است همه یک دیگر پنهان شده ایستادن یا اینکه همه نشان داده ایستادن که من از تو بلندتر اینا مثلا نمیدونیم دروازه های میبینید بلند پیش خیلی نبود پیش ابولی دیوال شاید کمتر یکون
стул монидага дида мешуд дар нихонаша фалони бро масалан ҳозир хел нест 3 метр баъзан 4 метр дароза карда истода ин газ куҷо дӯстҳо зиёд шудагӣ не не ҳимоя аз дӯстҳо боша не 5 сол 10 соли охир ман дида истодам ки то ҳатто дар якум биноҳои бисёр ошина мебинем якум қабаташ мисол пеш решотка буд панҷараҳо буд ҳозир панҷара нест худо ба шукр ки маҷбур мекунад ки намонед гуфта ки ман 5 соли охир нашунидам ки дохили хонаи фалон кас ба даромада фалон чиз то ҳатто масалан мошинои қиматбаҳоро мисол пеш кӯча монда наметонистем хиёбонҳо ҳозир бемалол бехавотир ин аз сабаби дуздӣ не аз сабаби чист аз сабаби ҳамин шояд ман хонаи ман аз хонаи ту баландтар ё ин ки хонаи мана набин ҳамин хел тренд рафта истодааст аз ҳисоби ҳамон либос сару либосам тиҷоратам яъне хубиш дорад бадиш дорад анакнун як сампа рафта истодем хулоса ки куҷо мерем худомон намедонем 5 сол 10 сол чӣ мешавад шумо масалан бисёр давлатҳоба гаштагӣ зиндагӣ кардагӣ дар он давлатҳо ҳамин хел ҳолатҳоро дидед чӣ хел буд ҳамин масалан дар масъалаи ҳавлию хонасозӣ гирем анакнун ман мисол гуфти шумо дуруст дар бисёр давлатҳо рафтам ҳар давлат инчунин давлати моям мисол аз душанбе худо шукр беҳад ҳамон тренд ба рафта истодааст ҳар давлат як тарзи хонадорӣ тарзи шаҳрвандии худашро дорад бисёриш анакнун вобаста ба ахлоқошон вобаста ба менталитеташон вобаста ба ҳамон этикаи зиндагишон ҳама аз они худашро дорад масалан давлатҳои ин тараф африқо мисол иорданияю манан марокко гирем агар аз қадим чӣ гуна буд ҳамин хел рафта истодааст аз қадим масалан ваҳошба рафтам хостелу гостиницаҳои мисол марокко ҳамон 500 сола 800 сола 1000 сола ҳамон гостиницаҳое ки буд меҳмонхона ҳамон ҳоле ҳам истодааст ки бо ҳамон трендҳои мозаикаю дигар чизош дар ҳама ҷо ҷорӣ шуда истодааст дар умум гирем агар имрӯз ман ин ҳавлиҳои баланд деволи мо ё ки мисол либоспӯшии мо ё ки мисол меҳмондории мо ё ки мисол даруни ҳамин мавзӯъ ба қавс шуда гӯям меҳмонхонаҳои мо мисол пеш даври мо будагиҳо сервант буд стенка буд данаш вай буд чӣ буд посудаҳои қиматбаҳо буд ки мо доро ҳастем ё ин ки масалан гилем меовехтанд ки мо барзиёдати гилем дорем маънош шояд ҳамин буд бо критика кардан намехоҳам албатта шояд ҳамин буд имрӯз ҳамон чиз нест сервант ҳаст дарунаш ба чӣ монем намедонем дар пештар агар гирем пеш аз шӯравӣ китоб буд китобҳо буд дар ҳар як хона кунҷи китобхона буд имрӯз нест дар бисёри хонаҳое ки ман мисол рафта мебинам ки шояд шумо дида бошед бо албатта мо аз нуқтаи назари тоҷиро ё ки мисол талабаҳо ё ки омӯзгоро нест ҳамин чиз шояд ҳамон ваҳо нависандаҳои ваҳо бошад дӯстои шумо шояд бошад аз оне ки ман рафтам ҳамин чиз тренд нест ва бачаҳои мисол ман мактаб мепурсам дар хонатон масалан кадом китобҳо мехонем мегӯяд фикр накунад хеле ки хонава китоб ҳастми нестми маълум ки хонашон китоб нест масалан ҳамин тарзи хонадорӣ тарзи либоспӯшӣ тарзи ҳамин тренда хеле гирем агар ҳамон глобалисто як самтба бурда истоданд ки бисёртар чиз фурӯшем сифатнокии либосам бахшиш сифатнокии либосам сифатнокии молам рафта паст шуда истодааст ки тезтар вайрон шавад боз фурӯшем ҳамин шуда истодааст пеш масалан як шкаф мегирифтед як чӣ мегирифтед 20 сол 30 сол то ҳатто болошо мағз мешикастем чӣ намешуд масалан имрӯз ин мебелои кисол ягон либосоям агар гиред агар як сол ду сол баъд фарсуда барои чӣ чунин аст ба фикри шумо шояд масалан мегӯянд ки одатан техникаҳои олмон хеле сифаташ хуб аст вале аз они чин сиёсати чин дигар хел мегӯяд як латифаам ҳаст ку ба як кишвар аз Хитой меоянд ҳамин истеҳсолчиҳо баъд ино нишон медиҳад ки мана ин лампочкаро сохтем инаш ним сол боз инаш мана 2 сол инаш 1 сол инаш 1.5 сол боз ҳамаша мебинаду хитоиё бисёр хуб кардитон бисёр сифати хуб нағз ихтироъ кардитон нағз баровардитон фақат тиҷорат чӣ мешадаку лампочка бояд як моҳ ба сӯзаду наваша гирад дуруст ҳамин хел шояд дар ин масъала
در استحصال و فروش چین بیشتر حکمرانی میکند، شاید برای همین چنین شد ایستاده باشد. مثلا دور شوروی هم میدونید که صفت به کار میکردن. یک چیز میگیری فراموش میکردی که کی گرفته بودی و چیو. یعنی همین طلبات معین داشت دولت. من نمیدونم آلمان امروز چقدر نظارت میکنند، لیکن میدونید که محصولات آلمان در حقیقت صفتش خوب است. در چین همه خیلی صفت یافته میشده است و آنها بیشتر گشته برگشته فروختن رو شاید فکر میکنند. این هم گلوبالیستا کاری گلوبالیستا تا حتی مثلا شعبه تندرستی همین چیز به حد زیاد دیده شده است امروز که مثلا کلان طبابت شدن دشوار. مثال در وقت شوروی یا که مثال در پیشتره شاید در بعضی مملکت ها همین چیز باشد حاضر یک تبلت کردیم مثال شاید طبابت میافتید سبب میشد همین چیز. امروز باشد اگر بسیارتر یک 10 نمود شما نویسته میتیم مثلا دکترو این از جهت تجارت شده است. طبیعت هم به تجارت همه چیز تجارت شده است که بسیارتر اسارتیمنت زیاد کرده. امروز اسارتیمنت زیاد شد. مناسبت شما چه خیلی همین طبیعت با تجارت آمیخته شده؟ همش یک شد تازه گیرید. اگر همه چی تجارت شده است. گلوبالیزاسیا در نظر دارم من. گلوبالیزاسیا در نظر دارم. یعنی این چیز باز میگم خوب است بعد است اینا من نکن نقطه نظر مهم اینجا. نقطه نظر مهم. شاید تماشابینا اگر جواب تیان اگر خوبتر میشد این چیز. البته نظری من هست. نظری من بسیارتر کریتیکا شاید شود در حساب همون هرچی نظرتون هست آشکار نه از نقطه نظری مثلا پیشوای ملت اگر گیریم اگر اسراف کاری درست نیست. بسیار جا همین گپا میگن اسراف درست نیست. باید شما یک چی کنید که یک خانه سازید یا که مثلا بگیریم یک کار کنید که در عموم مثلا تنظیمی مثلا امروز مراسم‌های به حد من مثلا طرفدار همین چیز. از جهت بعضی مثلا شخصیت‌های مثلا مردم میگیرید که قشری مردم میگن من مثلا یک فرزند دارم میخواهم که مثلا من تویم میخوام کنم که مردم گویان که توی اخلاق شد. این نقطه نظر درست است نادرست است این البته همون شخصیت وابسته است. اسراف نکردن مال و ملک و وقت و همه چیز قیمت همین چیز هستن. مثلا پیشتر تویوبه باز همین چیز میبینیم. پیشتر توی مثلا پیشتر توی خودم در نظر دارم تمامی محله دیگر طرف همه می آمدن و بسیارتر آدمایی که محتاج هستن به همون یک طبقه هاش بسیار محتاج هستن. امروز میبینیم که از آش به آش خانه‌شون به آش هست میبیان. مثال بگیرید در این معرکه و یگان کمبغل نیست محتاج نیست. اینم شاید نادرست باشد که ما باید اصلش معرکه کنیم به همون جامعه‌ای که محتاج هستند به همون مثلا خیر کنیم که اومده خوراک خورده دعا کرده خرسند شده روان. امروز همین چیز چی به تبدیل یافت یک چیزی درست می نادرست می نشان نکن. حالا سر کردیم که احتیاج باشد و بعد محصولات رو بیاریم یا اینکه محصولات رو آورده احتیاج رو پیدا کنیم. این چیزم تنظیم وقتی قانونی تنظیم رو نو برآوردن خیلی آدمو زید برآمدن تا حال هستن کم و بیش. تا حال هستن. یک واقعه شدگی را گویم. یک برادرم در خارج زندگی میکند آمده دو پسرش به توی کرد. همین بچه چای خورد پسر چابه پسر توی کرد سنت کرد. بعد یک 6 ماه گذشته قانون که همین چیز منع شد. یعنی که چنین توی کردن قانون به تغییرات در آوردن منع شد. بعد خوردی دیگری برادرم که در اینجا زندگی داشت وای گفت که پسرم به همین بر وقتر توی نکردم قانون که بیکار شد گفت. اون برادر که از خارج آمده توی کرده بود گفت که سراسیمه شده بیهوده توی کردم بکنم من شد و برداشته شد توی. و ببینید که اینش در خارج زیاده از 20 سال اهل عائلش که در خارج زیسته است و آنجا گشته است و اینش در اینجا فکرانه الکی فرق کرد ایستاده است که
اینش در اینجا بودگی میگوید که من توی همسینفا با محله با آشناها با شناسا رفتم منم توی کنم با پسرم دیگر و یش که در خارج گشته بود و آمدم و آواره شده چی کرده چقیم کرده توی کردم برداشته شد همون چیز دو خیل همینه میگویم که این چیزها همین مناسبت از فکرانی شاید سر میشود اگه من کاری اینش درست کاری اینش نادرست گفتنی نیستم لیکن یک مسئله به من خیلی پسند آمد که مسئله اسراف کاری بگم زدید من نمیدانم جهان بینی شما بیشتر اسلامی است از نقطه نظر اسلامی از اسراف کاری میگویید یا اینکه دیگه ولی ما خورد بودیم همین میگفتن که پیش از پول یافتن پول صرف کردن رو باید یاد گیریم آموز مسئله پول صرف کردن با چه شما پول یافتن رو دیدیم که تجارت رو تشکیل کردید پول یافتن رو میدانید نه همون مسئله اسراف کاری بیام مثلا اگر من پلان بسیار باشد اگر بسیار باشد اگر توی کردنی باشم من میتونم مثلا 2000 نفر کردی توی کنم چگونه توی مثلا یک فانتزی آمده بوده یک وقت 2000 نفر تنظیم بزید نقطه نظر تنظیم بزید نو دیگر راهش هست من مثلا استادیون میگم استادیون تشکیل میکنم میگم همه سراینده های پیش قدم میبیارم یک کانسپت کلان و آشپزای کلان همش میبیارم آش میکنم تمامی کامبیزات های مثال ولایت با همون مارشروتکایی و مثال چی آورده یک بازمی برای واقعا خورسندی کلان تشکیل کردن این چیز برعکس طرفدار میشد این چیز هم برای من فایده مثلا که من مقصدم معرکه کنم معرکه کلان شد مثلا اگر جهتی نوم باشد اگر مثلا من همه بینن که تویان وای شد منم مرامت مثلا اخی کنم اونجا مثلا بویان نبیان و کمبغلا بیان در حقیقت محتاج بیان خوراک تیم مثلا سر لباس تیم هدیه کنیم مثلا یک 100 سومانی 200 سومانی با مثلا کمو بیش غذاتی دیگر همه خرسند میشن این چیز هم دوستان بویا اگر باشن اگر هم دوستان هم جامعه هم حکومت چرا این کار رو نکرد ولی فرزندم خورد حالی میکردنی شما اگر این یکی از واحده مثلا یکی از نمونه هایی که مثلا کرده میشود همین چیزا یعنی توی خونه مثلا کلانتر گرفته مثلا 500 نفر 600 نفر اونجا تنها محتاج احتیاجمند در حقیقت مثلا یک سال به یک بار شاید آدم هستن که یک سال به یک بار گوشت میخورن اما ها بیان مثلا بینن خرسندی یک آرتیستایی که مثلا من وای مقال کردم ظفر ایوبی مثلا از طرف همدم صابیروف مثلا بیگزیور همدم صابیروف حاضر ترند بگیرید همدم صابیروف اول طرف این طرف ظفر چکی این قشری جامعه ندید از این چیزا همه های آورده ما لکه نقشش مکمل ساخته مونده فقط با یک جهتش هست این مگر همین قانون رو ابیس کرده گذاشتن نمیشه نه اینم وای میکنید رفته چی میگید موافقت میکنید که بسیار جواب مثلا جناب علی میگن که دستگیری کنید اون همین مثال بگیریم بسیارتر حج بندرویتون رو خیر کنید کی به خیر کنیم محتاجا به خیر کنیم توی در اصل گریدگر یک معرکه برای همین چیز شده نزد کار من میدونستگیم در بسیار جاها مثلا اروپا اگر گیریم اگر توی میکنن 10 نفر 15 نفر همین اهل اویلی اسکی کروک میگن اون چیز خیرات اگر گیریم اگر میکنن نمیکنن نشه خیر و خودشون میدونن به حد کم شده رفته شده اما باشیم اگر پیشتر همون یک اویله اگر جفت اویله داشته ایستاده باشن 5 بار 6 بار 7 بار یک تا خانواده با هم یک تا سری دسترخوان میرید این توی وای توی پیش از توی پیش از توی یک شب پیش از توی بعد از توی وای این وای 7 8 نفر 7 8 مرتبه یک جور رفته خوراک میخورید با همون رفته با کریتیک میکنید این اوشش نقص شده است نش اخی شده است پیش ما به اینا نموند و این نموند سلام سلام نداد این نکرد اصلش اگر من آرزو میکنم که یک روز فهمیشی جامعه ما به اون سطح میرسد که چخیل خواهد مثلا کسی خواهد همین توی نکاح رو با اشتراکی 15 نفر 20 نفر کردن گیره مثلا در قانون تا 150 نفر گفتگی ما البته 150 نفر میکنیم اونجا تا 150 نفر گفتگی اگر امکانیت کمتر باشد مرحمت 100 نفر مرحمت 50 نفر که
کردن من همین چیز رو قبول دارم. مثلا کسی چنین کنه و کسی به تویش مرا دعوت نکنه، حتی نزدیکترین انسان ها، دوست ها، همسایه ها، شاگردو به تویش دعوت نکنه، это для меня норм. یعنی من اینو خوب قبول میکنم. یگان جای ناراضگی، یگان جای وای نیست. لیکن بازم میشنویم که بعضیا فلانی توی کردو خبر نکردو اینو آنو. لیکن سال به سال به فکرم اصلاح شده، جامعه پیشروی هست در این مسئله. همه چیز به تنظیم کار باز میکنم. مثلا ما در امریکا رفته بودم، از ماشین یکم پرتافتن هیچ کس نمی پرتاد، گفتم ما تعریف میکنیم که واو مثلا خوندگی گفته میگویی. در اصل ما فهمیدم که $1500 یک اشتراک بده اگر پرتو دیگر. مثلا بگیریم در آلمان وقتی ناو رفتگیم بده، ناو رفتگیم مثلا وای بشتی بدیم بلیت گرفته وای پویز به همون پویزش بشتیم، هیچ کس تفتیش نکرد. از یک نقطه تا نقطه دیگر رفتن تفتیش نمی‌کنم. گفتم این کی نشون میده خیلی وای نیست، تورنیکتش نیست. من گفتم ها نخریدیم، من میشه دسته. بعد فهمیدم که در همون وقتای پیش اشترافش به حد کلان بودگی. تو اون درست نمیدونم، یک کس گفتن اکنون تو راستریل بودگی در جوش مثلا در همون 45 46 نمیدونم کدام سالها دوره گیتلر. شاید همون وقتا باشد. تو این درجه اگر نباشد هم مثلا یک وی مبلغی خیلی کلان بودگی که همیشه چیشتگی مردم دارن. هم بگیریم اگر در بسیاری جامعه فایز زیادی جامعه مجبور هستیم که زیاد جریمه زیاد کنیم تا این نشود. اگر خودی مردم خونده یکم چی فهمیده یک راهی راست نمیدونم. یعنی شما قبول دارید که با ظلم نه ظلم این چیز ظلم این آگاهی، اینها آگاهی میشد. اگه من دیدگیم این چیز من دیدگیم که در دیگر دولت ها با چنین آگاهی ها جریمه بندی های زیاد کلان مجبور شده که همه مثلا خوش رو به نوبت میستند. اروپا همش ایزا به همین جریمه بندی شده که این چیزا خیلی اینتלקتی بلند نه ها خیلی دیگه. من خودم دیدم، ایستادم، فهمیدم همین چیزا، زندگانی کردم با ها جریمه بندی کردی به همین خلاصه اومدگی، به همین روزه اومدگی. مثلا در پلیس ها بسیارش میبینیم که اروپا کتاب میخونن. این ما در بسیار جا من مثال خودم هم نمونه مثال می آوردم که ببینین چه خیلی خوب گفته. این چیز خیلی نبوده است در اصل من با هم گرمانی با هم آلمان بسیار زندگانی کردم، کار کردم همراهشون، حیاتشون خیلی درناش به در اومدن. آنها تا 40 ساله تا 45 ساله همین خیلی کردگی که همون سوک اساسی انرژی مردم میگیرن. کار کردی 2 تا 3 تا جا کار میکنن مجبور دیگه راهشون نیست. میگیرن 1 ساعت نیم ساعت وقتی خالگی هاشون نیست. قانونگذاری چنین کرده موندگی و مثلا وای میشینن پاییز میشینن هیچ کس که گاز نمیتونه. یعنی ما مثلا مارشکوش نمیگن اینا شناس بهشناسه اکوش ما این چیزی ناست از اون ما ناستر و ها کی نیست مجبور میشون یا اینستاگرام میشنن یا اینکه مجبور میگن کتاب میگیرن و کمتر همون استرسی کار و استرسی خاصی به کمتر دور کنن. اگر کاری با ها خوب می بود در اصل اگر خوب می بود بعد از این قدر کتاب خونی ها خودکشی زیاد نمیشد. در اروپا به حد خودکشی زیاد است. صفای بگیرید خودکشی زیاد هست و الوهیت زندگانی کنی زیاد است. بسیاری خانه هاشون خرد تنها زندگانی میکنن. به حد صفایش شمارش زیاد است. کنی اون معلوماتی که اونها خوندن کجا برد؟ اگر اینجا میبردگی باشه این چیز نادرست. زیارتی عیادتی پدر و مادرشون کلان نیست. پدر و مادرشون میگیرن یک همون کلان سالا بوده میمونن تمام سالهاش نمیرن. یک تلفن میشن میگه پدرت مرد چیزاش اومده گیر. خیلی وقتم شاید رفته میگیرن تمام همین قدر چیز این قدر خواندن کجا رفتن ها. اختراعی مثلا کران کردن و این کردن و وای چیز انسانی گیری نیست که خیلی نگر. از اون ما نظری ما از اون ما خوبتر است که مثلا بگذار نخونیم هم کم خونیم هم آداب ما های اخلاق ما های احترام کلان سالا هست. مثلا یک محله برآمده 4-5 نفر مثلا برآمده نرده بازی کرده ششک بازی کرده گپ زده خنده که یک خوشحالی میکنن. این چیز نیست در اونجا برای که همه با همه دشمن همسایه با همسایه در حقیقت میخواد همسایه با همسایه دشمن
میگن اینجا کار کدوست که باشد من رفته اینه سیاه کنم و کاری اینه من گیرم. همه خیلی چیز هست در اروپا به حد زیاد است. تا حتی همین ایکیا مبل با تمام دنیا مشهور شد. با چی مشهور شد؟ با چیزهای خرد ساخته توانستن. خانه خرد به چگونه ما تجهیزات درآورده میتونیم با همین ترندش با همین مدلش مشهور شد. برای چی؟ در اونجا بسیار خانه ها یک خانگی یا که تا حتی گوییم نیم خانگی، نه مهمون میرد در خانه های اونها، نه اینکه اویله هست در اونجا. بسیاری هاشون الوهیده زندگی میکنن، خو مرد باشد، خو زن باشد، خو فرزند باشد. البته این جامعه رو با قانون با جریمه ها اداره کردن یا با اخلاق این رو هنوز متفکرهای محاکمه داشتن و البته غرب مغرب بیشتر با راه قانون رفت، اروپایی هم امریکایی هم. ما برای همین میگوییم که همین اخلاق شرقانه رو باید از دست ندهیم. این خیلی مهم است. البته هر دوش برای اداره جامعه هم قانون هم اخلاق خیلی مهم است. شاید میتوانیم این رو نگاه داشته. و مسئله خودکشی را گفتید، همین جداشوی، اویله ها، تنها زندگی کردن. در حقیقت امروز در اروپا، در کشورهای اروپا، در امریکا زیاده از 50% اویله ها، در بعضی کشورها 80-85-90% اویله ها جدا میشن. در هندوستان همگی 1%-1.5% اویله جدا میشده است. در ما حالا جداشوی اویله ها از 10% زیاده است تا 12-13-14% رفت ایستاده است و کم کم تا رفت زیاد شده ایستاده است، مخصوصا در ولایت سقوط بیشتر است. و فکر شما برای پیشگیری جداشوی اویله ها چی باید کرد؟ بیشتر اویله ها در ما فرزندها هست. وقتی جدا میشوند پدر و مادر، تقدیر فرزندها هست در اینجا. این یعنی که جدا شد همه مسئله حل نیه، بعضی مشکلی ها اونجا پیدا میشد و تصور کنید که همین فرزندا پگاه در جامعه باید جایگاه خودش رو پیدا کنند. برای پیشگیری جدا نشدن اویله ها که امروز کم است در ما، نسبتاً در اطراف ما گیریم اگر نسبتاً کم است که باید باز کمتر شود. اگر برای پیشگیریش اخلاقی کلانسالا، اخلاق خودمون باید اصلاح کنیم. چگونه اصلاح کنیم؟ امروز بسیاریش میبینیم که مثلا وقتی که دختر میبرن داروها، نه هم البته داروها هم یک بار مثلا خانه هدیه میکنن که من به تو خانه هدیه کردم. این معنیش چیست؟ یعنی تو جدا شده میتوانی، اگر جدا شدی خانت هست، вже درک شده ماندوسیم. این چیزا نادرست است. به همین مانند منطقی امروزه همین خیلی است که کی خواهی تو گشته بیو، خیلی نباید باشد خیلی دیگر. و خوب میشد که مثلا من در جا خوانده بودم، خوب میشد که پیش از اویله داری، پیش از اویله دار شوی یک کورس باید باشد. مثلا مثال رانندگی به چگونه کورس هست، یک آهن شما اداره میکنید، آهن اداره میکنید. برای این مثلا 30 روز 40 روز یک معلومات میگیرید، بعد امتحان میسپرید، بعد یک کاغذ میگیرید. برای اویله داری که مثلا سالهای طولانی و با یک شخصیت دیگر، یک پسیخولوژی دیگر شما هم خانه هم بستر میشوید، با او یگون خیلی چی نیست، معلومات نیست. امروز جوانان مثلا 20 ساله باشد هم، 22 ساله باشد هم، 27 ساله باشد هم، یک معلوماتی که مثلا آداب اویله داری در کجا گرفت. در مکتب امروز میریم در صنف دهم در یک هفته یک مرتبه هست. در دانشگاه هست می نیست می نمیدونم. بعد از دانشگاه یگون کورس هست می نیست می نمیدونیم. مثلا اویله خودی نوسالیم، اویله نوسالیم 4 مثلا 4 فیصد داشته باشه 4 کلین میگیرد و 4 اویله دیگر رو چیکار میکنن؟ ناسالم تر میکنن. در کجا هست که مثلا یگان کورس باشد، درس باشد، اگر در آینده اگر همین چیز جاری شود، اگر در دانشگاه باشد، در دانشگاه، در مکتب باشد، در مکتب، یا بعد از دانشگاه باشد، ما نمیدونیم که کدام شخص در کدام سن سال اویله دار میشد. بگذار بعد از 18 سالگی باشد، اگر یک کورس باشد 2 ماه 3 ماه 4 ماه آداب اخلاقی با همسر چگونه، با
падар арӯс модар арӯс бо хешовандони масалан ҳамун арӯсшаванда ёки шавҳаршаванда чӣ гуна бояд бошад, бо шавҳар чӣ гуна бошад, фарзанд бошад, пеш аз фарзанд чӣ корҳоро бояд кунем масалан мисол шахсияти нав оиладор шудагӣ бошам, агар ман нав оиладор шуда бошам, ман бо ҳамсарам чӣ китобҳоро бояд хонем, чӣ намуд ғизоҳо витаминҳо бояд хӯрем ки фарзанди солим шавад, ба куҷоҳо масалан сайру гашт кунем ва ғайраҳо гирем, агар баъд мешавад оилаи солим, баъд мешавад фарзандои солим, баъд мешавад ҷомеаи солим мешавад. як курси озод, курси ихтиёрӣ бошад ё ин ки дар системаи маориф бошад? Не, анакнун албатта ки бо назорати маориф ихтиёрӣ агар оғоз шавад агар баъд аз талабот дида истода ина бисёртар кардан мумкин аст ва натиҷаҳои онро дида истода. ба фикратон мардуми мо ихтиёран рафтан номнавис шуда менависанд, албатта менависанд, масалан шояд пул пардохт карда ҳатто ҳамин чӣ мекунанд. Барои чӣ? Барое ки масалан пухтупазӣ, курсҳое ки пухтупазӣ набуд баъд ҳозир пайдо шуду беҳад зиёд духтаро рафта истодаанд мисол, ва мисол машқҳо масалан фитнес пеш набуд, кам буд, сифатнокишам паст буд, имрӯз мана дида истодем сифатнокишам зиёду ба мардум рафта истодем ҳамин чиз ба. вайда дар системаи дар программа барномаҳои мактаби миёна ҳаст фанни маърифати оиладорӣ. Дуруст. дар олигоҳ ҳам ҳамин чизҳо ҳаст. як ихтисосам ташкил кардан ки маърифати оиладорӣ. фақат чӣ мушкиле аст, мо мутахассисҳои хуб надорем ки дар сатҳи даркорӣ ҳаминро ёд дода тавонанд. Беҳад кам. Ин мисол даҳум синф ин ҳоли баъд аз 5 сол оиладор мешавад. Баъд аз 5 сол оиладор мешавад, ҳамаш фаромӯш барвақта то пеш аз оиладор шуданаша хештоворошон вале тайёр мекунанд ки ту тарафи мо ва тарафи баъд тарафи немиса мехи шудаги хуб. А куҷо баромадаги ҳамин чиз? Чаро баромадаги ҳамин чиз? А хурди бачаи мо мисол тайёр мекунем ки ваҳон немис. Ҳамдида? мо шӯхӣ мекунем, лекин бачаҳо шӯхӣ неда ва чиз шӯхӣ неда. Дар асл шӯхӣ набудааст. Ҷанг шавад агар, нофаҳмӣ шавад агар байни олоҳо, баъд маълум мешавад ки дар ҳақиқат ваҳон немис буданд. Вай тараф мо советӣ. хуб, ташаккур. тиҷоратро дидем. дар тиҷорат хеле таҷриба доред. як масъала, як вақт шумо дар Кабар Азия ё Азия плюс куҷое чопшудагӣ як бор ин тиҷоратро бастед ё баста ба хориҷа мерафтанӣ будед? Рафта будам. чӣ буд? чаро ва чаро боз гашта омадеду? Камтар ҳамон вақт синни сол ба фикрам хурдтар буд. Ба фикрам камтар хаста шуда будам. Камтар хаста шудам аз сабаби бисёр ҳам конкуренсия, ҳам байду, ҳам проблемаҳои зиёд, ҳама гуна проблемаҳо дохилию хориҷӣ. Дохилӣ гуфтагим шахсию, берунию, коргару, системаю ва ғайра. Баъд гуфтам як хориҷа мерам, кор мекунам гуфта. Анҷа Амрико рафтам, Турсия рафтам, Олмон рафтам, бисёр ҷоҳо рафта дидам. Баъд уже фарзандо синсонаш калон шуд. Гуфтам ҳама беҳтарин аз ҷиҳати ахлоқ, аз ҷиҳати урфу одату калонкунӣ, тарбиякунии фарзандою ҳама аз ҷиҳати кору дигар чиз боз гуфтам бо ҳамин хубаш ҳаминҷа будааст. Гуфта бо омадем. чӣ коро кардед дар онҷа? Дар онҷа бисёр кор кардем. Як питсерия фикр карда будем, питсерия гирифтан дар Амрико гирем агар. Ано фикр кардем масъалаи мошин гирифта додан аренда ва тиҷорати ҳамон чизҳои фикр кардем. Инҳои гуфтагиҳо ҳамаша кам-кам кардему, баъд накардем. дар умум гирем агар перспективи дароз дар хориҷа зиндагонӣ карда, фарзандои оиладоркунию ва ғайраш ба фикрам камтар вай шуд. Фаҳмиши манба нодурусттар омад, душвортар ҳамин ҷиҳаташ ба ки фарзандо ки қатъи ҳамроҳи ким оиладор мешаванд, ҳамроҳи ким дӯст мешаванд, ақидаҳошон чӣ мешавад, фикрониҳошон чӣ мешавад, ҳисси ватандӯстиҳошон чӣ мешавад. ҳамин чизҳои ҳисоб-китоб карда баъд гуфтем ки беҳтараш ҳамин хоки худомо омода хурдтар бошадам тиҷорат ҳамин кора кунем гуфтем. ҳама гашта омадем. Сабаби рафтани мо ҳамон чиз буд ки шояд вай вақто бисёртар мехостиму имконият кам буд. Баъд гуфтем ки ҳамин камаш хуб будааст.
камаш чанд қадаре ки масъулият кам бошад, масъулиятон кам бошад, ҳамон қадар шумо озодтар мешед, роҳаттар мешед. чанд қадаре ки масалан тиҷорататон ҳам калон бошад, масъулиятон ҳам зиёд бошад, агар яъне 10 соат 12 соат баъзан меша 16 соат шумо кор дар кор ҳастед, масъул. инаш ба ҷавоб додантон гӯяш ба ҷавоб додам ки ин қарора гирифтанатон гӯя гирифтанатон кор, баъд ба худ кам вақт мемонад, ба оилаи худ кам вақт мемонад, ба зиндагӣ дар умум кам вақт мемонад. ҳамина ман фаҳмидам дар хориҷа. гуфтам беҳтараш камтар кор карда бисёртар зиндагӣ мекунам, бо оила бисёртар вақт мегузарам. гуфтам ҳамин хулоса омада будам. фикри ҷолиб. Локин аз як тараф масалан Алишер Усмонов аз Ӯзбекистон ҳаст. медонед бизнесош хеле бузург аст, чанд давлат ба. мегӯяд қариб ки ягон кор намекунам мегӯяд. дуруст ҳамихе вақт ҳамихе як ӯ вайба омадагӣ савия омадагӣ. шумо сари тиҷорат ба худатон мешинед ва я система сохта монид намешавад? Не, система сохта мондагӣ дар он вақт на он қадар буда система. имрӯзҳо имкониятҳо зиёд шудагӣ, ба монанди масалан ҳамин Adines бар ин як чизҳо, CRM бар ин чизҳо масалан, ё ин ки ҳамин SMM соҳаи SMM ва ғайраҳо. оддитаринаш гирем пардохти масалан барқ. пеш чӣ хел буд? Мерафтед вай буд. ҳамун бар ин як чандинта масъулиятҳо буд ки бояд худатон кунед буд. имрӯз осонтар шудагӣ. бо вуҷуди осониш ман мисол бо бисёр ҳамсабақонам гӯем, тоҷиро мебинам ки якҷо менишинем, хел телефон мешавад, бо вуҷуди коргарошам бисёр, мисол шароиташам бисёр, но хигирим ғуломи телефон, ғуломи кораш вай. хигирим ман гуфта наметонам дар рӯш, но бисёртар фоизи бисёртари коваҳо вақташон ба кор дода шудагӣ. аз чӣ сабаб чунин? шахсият фикрони ин чиз аз сабаби бо вуҷуди система буданаш баъзе касо уже аллакай касал шудаги ҳамин чиз, ки бояд ҳама чиз аз призмаи ман бояд гузарад. ҳама чиз ба ман масалан ӯҳдадор бошам, ман раис бошам, аз ман пурсам. ба ман агар писанд наояд намешад вай чиз, ба ман бояд писанд ояд. мисол дар як ширкаташ як мудир мондагӣ, директор мондагӣ вай бояд кунад. не агар қарор гирад, агар барои чӣ аман напурсидӣ, вай охир директор бояд худаш идора кунад, бояд худаш кор кунад. мегӯянд яъне ба назари шумо ин иштибоҳ, нодуруст. ба назари ман нодуруст, но боз мебинем баъз нигоҳи ҳама ҳар хел, хислати ҳама ҳар хел, фикрони ҳама ҳар хел. яъне вай тамоми нагрузкара борро масъулиятро ба худаш мегирад, ба касе намедиҳад. сабаби гирифтанаш ҳам ҳамун чиз ки шояд худписандӣ бошад, шояд кори вайро писанд намекунад масалан ва ғайра. аз шумо чӣ хел кардед? мо бисёри вақт аз оғозашам ҳамихел буд, худи коргаро масалан дар як мағоза агар администратор агар бошад, агар худаш коргар мегирфт, худаш мулоқот мегузаронд ва ғайра. баъдан баъд аз ягон ҳафта як муддат ман агар лозим ояд ман ҳамсӯҳбат мештам, мегуфтам хе кунем. масъалаи реклама, масъалаи номгузорӣ, масъалаи дизайни мағоза, масъалаи интихоби бор, ҳамаш маҷбур будам худам. аз сабабе ки камон биёед як кор мекунем, камтар дарунтар медароем. масалан бо як мисол гӯям, мо хурд будем дар оила, дар рӯзгор бисёр чизро бо модар маслиҳат мекардем, карда рафта мегирифтем. баъд баъзе чизҳои калонтар мешад, баъд дар ҳузури падар маслиҳат мекардем. яъне гӯё модар дар байн будан, бо падар мувофиқа мекунанд кадом вақт ва ба мо амин дастур медоданд, дигар амин кори рӯзгор аст, дигар яъне ки бо ҳар чизи хурдам падарро ташвиш намедодем. гӯё падар дар кори давлат будан. ҳамин ҳоло дар бизнеси шумо ман ба шавқовар ки масалан чиҳоро онҳо худашон коргаро ҳал мекунанд ва кадом масъалаҳоро бе иштироки шумо ҳал намешавад? мо шахсан барои худам ҳамин чиз гузоштагӣ ки вақти ки барои ҳама дар ин шабрӯзҳо вақт аз ҳама қимат аст. вақтро
тақсим карданро ёд гирифтам омӯхтам ҳамин чизба ки кадом чанд соати мисол рӯзамро ё ки ҳафта ё ки моҳро ба кор чанд фоизи вақтамро ба шахси худам истифода мебарам гуфта аввал вақта ҷудо кардам баъд даруни вақт ба кора масъалаи кор ба омадагима гуфтем ки масалан мутахассис соҳаи мисол бухгалтерия ё ки мисол реклама ё ки бор интихобкунӣ шумо худатон интихоб кунед шумо худатон баритон ҷоҳое ки дар мемонитон баъд маслиҳат мекунед ин хеле кам мешад аллакай вобаста ба оне ки эрод гирифтани ман агар ҳар як кор ман эрод гирифтан гирам агар баъд мешад баҳо мемонанд шах мешанд ҳозир агар ина кунем бо гап мешунавем ё ки гап намешунавем ина кунем ё маъқул мешад маъқул намешад писанд меояд писанд намеояд ҳамахе ӯҳдадории бисёртар ки додиду эрод камтар гирифтед баҳо аллакай рушд мекунанд худаям коргароям гирид агар ҳозир аз Чину аз Туркия бора фармоиш додан заказ додан онҳо худашон мустақилона метавонанд дуруст хуб бор кадом каргоҳ бо ки чӣ хел меояд система ҳаст ва омада вай бора масалан болошиба чанд фисад мондан дига инарам худашон метавонад ҳар моҳа ҳисоботҳо отчётҳо онҳо худашон мекунанд шумо ин ҳозир ҳамаи гуфтагиҳотона баробар мекунем фоизи ман камтар дар ҷараён ҳама иштирок мекунанд фоизи ман камтар он чизое ки ваҳон наметонанд куллан наметонанд ман мекунам он чизе ки онҳо метонанд куллан ваҳо мекунанд ман каму беш кӯмак мекунам ҳамин мутахассисҳое ки чӣ хел шуморо дилпур карда метавонад аз кораш дилпур ҳастед онҳоро пайдо кардед ё сохтед чӣ хел ба ин расид ҳамин пеш аст ҳамун маҳкам кардани ҳамун шапарак солҳои 2009-10-11 ҳар якташа мо месохтем бо бисёр душвориҳо машаққатҳо месохтем солҳои тӯлонӣ мегузашт ба як савия омадани онҳо хеле душвор хеле азоб мекашидем ҳар ҳафтина баъзан мешуд дар ҳафта ду ҳафта семинар буд омӯзишӣ буд ва ғайра буд баъд аз ҳамун хориҷа рафта омаданам гуфтам ки ман ин корро дига намекунам ҳама кори душвор бо одам кор кардан ҳама кори душвор одам сохтан дар қатори касбҳо ҳама мушкилаш ҳамин ки одам бо одам бо техника одам бо чӣ табиат дигарош осон ҳама қиин аст ман гуфтам беҳтараш худам асабонӣ намекунам ҳамон коре ки онҳо мекунанд ҳамон ман писанд мекунам маъқул мекунам ман ваҳо вай шудам хеле дига ба онҳо тобе шудам гуфтам ҳаминаш беҳтар модоме ки мардуми мо муштариёни мо имрӯза мизоҷи мо ҳамин ба маъқул бошад ҳаминаш кифоя мекунад хеле дилтанг пеш дилтанг будам беҳад дилтанг будам ҳар як чизе масалан то ҳатто ҳамин тони ранги ки мисол бренда мекунем камтар пасттар шуда нашавад камтар баландтар шуда нашавад ин шуда нашавад вай шуда нашавад ҳамин нодуруст будааст фикри манба ҳамин чиз нодуруст будааст яъне чӣ ки ҳаст ҳамуна қабул кардед камтар дилбастагӣ кардам накардам дар масъалаи оиладорӣ ҳам хел мегӯяд ки ҳамсарро мегӯяд чӣ хел ҳаст ҳамин хел бояд будашро қабул кун дар бизнес ҳам чунин ҳамахел не ин ҳам анакнун вобаста ба ҳамун шахсиятҳо баъзан мешад ки баъзе ҳаст то ҳол ҳастанд ки ҳар якта чиза худашон як хурдтарин масъалаҳоям мегиранд худашон идора мекунанд худашон контрол мекунанд агар аз ҳамин чиз агар ҳамун шахсият шод бошаду хурсанд бошад агар лаззат гирифта шуда бошад ин интихоби он шахс аст бошад хуб масъалаи шапарак чӣ шуд шапарак гуфтид айни ҳол ё ки умуман чӣ лоиҳа чӣ проект буд ва баъд тақдираш чӣ шуд вай аввалин лоиҳа буд не вай ду ё сеюм буд аввал беби буд 2005 то 2008 пойафзоли кӯдакона буд пойафзоли кӯдакона буд баъдан дуюм лоиҳа шапарак ба фикрам дуюм лоиҳа шуд ва хеле рафт мо фикр карда будем ки дар осиёи миёна мағоза кушодану ва ғайра амбитсияҳо зиёд буд ки ёш будем ба фикрам зиёд шуд баъд ҳамун буҳрони иқтисодӣ ки курси доллар аз 496 якбора 700 800 900 ҳамехел шуд
بعد کمتر عذاب کشیدیم. بعد هم برهم دادیم. من گفتم یک خارجه میرم دیگه، دولت میرم یک ببینم. 3 سال 4 سال گشت و دیده بعد اومدیم. بعد گفتیم با همون مایده تر باشد هم به امبیسه خردتر باشد شپرکک شده برای هم روزگار شده اساس زندگی میکنیم تو فکر کردیم. بعد دیدیم که ساحه همین شپرک مردانه زنانه به فکرم کمتر بازار وای شدگی پر شدگی پر نگویم زیاد شدگی. گفتیم همین کودکانه باشدم همینه میکنیم و همین خیلی میریم. یعنی نگاه من امروز به تجارت همین که منم بسیار مشغول نکنم، کوتاه باشدم خرد باشدم. همین گفتی خودمو دیگمو جوشد دیگمو جمعت میگم دیگمو جمعت دلش بابا رفتن گیریم اساس ما زندگانی کنیم بهتر گفتم به سمت همین دیگر سمت گذاشتیم. یعنی هم خیلی گپ میزنید که گویا یک سوم دو سوم یک مغازه رو دوتا میکردنی نقشه نیست. نیست این چیز وجود نیست. پیش بود، پیش امبیسه بهت کلام بود. دوشنبه و ازبکستان و قزاقستان و دیگر جاها با تا حتی مثال شپرک لباس بود کو شپرک تکستیل شپرک میبل شپرک این همش لایه هاش نقشش کشیده بودن اون وقتا. بعد کلام شده کمتر فهمیدیم که عمر انسان در مثال 60 سال باشد 50 سال باشد 70 سال باشد برای یک تاجیر شدن یا یک پولدار شدن یک خانه دار قصر دار شدن ماشین دار شدن این چیز به فکرم کم است. نباید برای این چیز انسان حیات خود رو صرف کند. گفتم این چیز فهمیدم نه تا کدام اندازه درست است نمیدونم. نه همین عقیده با آمدن همین نقطه نظر با آمدن. خب اون وقتی که از تجارت اکنام میکنید و یا بچی مصرف کردن میخواهید یعنی وقت یا که عمرتونه وقتتونه از تجارت یعنی نگروسکتونه کم کردید و تربیه نسل امروزه همین فهمیدم. خب همین مسئله اساسی با آمدیم که چرا زینالدین رفته در مکتب میانه فعالیتش را آغاز کرد. دیدیم تجارت در جاش یک سمت به فرآمدگی و شما رفته حالا در هفته چند روز چند ساعت در مکتب میانه میشید؟ در هفته 4 روز اکثر وقت تا نصف روزی یک روز 2 ساعت یک روز 3 ساعت همین خیلی تا نصف روز. خب چرا به این قرار آمدید؟ چرا این تصمیم را گرفتید؟ و مسئله اساسی همین است که با ما تمامی با بیننده ها این شوق‌آور است چرا این تاجر چنین اقدام را پیش گرفت. من خیلی گریم اگر سالهای طولانی خود را کفتم گفتی امروزه تعبیر امروزه کردی خود را کفتم. یعنی من چی مشغولیت مرا خرسند میکنه و فکرم که اکثر انسانیت امروز در پی خوشبختی میگوین که در نقاس به خوشبختی میگوین کدام مشغولیت شما رو خوشحال میکنه. خیلی که بختیوری جمشید میگوین هر ملت رو به یک مقصد میگوین به یک مشغولیت به یک هدف آفریده است. گفتم یک سخنشون هستم سخنی اون کس معقول شده که شعر انسان میسازن. همین گپشون من انتخاب کرده اینترویو گرفته بودم. هر یک ملتی برای یک هدف به یک مقصد آفریده شدگی. نه همه ملت‌ها مثلا شعر خوانده میتونن، نه همه ملت‌ها مثلا امروز با کیهان برآمده میتونن، نه همه ملت‌ها مثلا پروگرامیست شده میتونن. خیلی دیگر تمام دنیای هم تقسیم شدگی این مسئله ها. یک قسمی ملت هست که کافی میبرن تنها کافی مثلا با همون چیز مشهور. بعضی واو هستن که ملت ها هستن که مثلا پروگرامیست مثلا هندوستان و اوکراین مثلا پروگرامیست های مشهور میبرن. سیلیکون دلیل نباشه اگر مثلا ما فقط تکنیکش میبینیم نو زیادتر و ها اطرافش اگر شنیده باشید اگر که من رفته دیدم اطرافش شفتالو میبرد و بادام میبرد. بسیار گکترهای زمینای کلان بادام میبرد تمام دنیا میفرستانن مثلا. وابسته به این هر یک شخصیت به یک چیز مایل دارد.
از همون مشغولیتش یک لذت میبرد که اگر به خود بپرسی که مردی هست که همون با مانند همین شب خورفتگیش به خرسند میشد یا زیغ میشد. بعضی شخصا هست که مثلا امروز من چند کس کدی ملاقات گذراندم همون وقت خرسند، یا بعضی شخصا هست که من چند کس رو معالجه کردم همون کس که خرسند، من همین روز مثلا چند تا نون پختم چند تا فروختم همون که خرسند. بعضی کسا هستن که چند چیز رو ویران کردم نشم هست البته همون که خرسند میشد. شاید میخه آدمو هستن. بعد گفتم من فکر کردم که همه بهترینش آموزش معلمی گفته. بعد یک خودم رو سنجیدم همین سال مکتب رفتم انتخاب کردم یک مکتبش دوستی خودمو رفته کم و بیش با طلبگان وقت گذرانده به حد یک روحی نو در اومد که شبها بسیار وقت خوب نکردم. گفتم بر وقت شود و با مکتب برم. طلبه‌های تا حتی خوب دیدم مثلا شبا همه چیزا شد. این البته کسانی که میکنن این چیزا میبینن. اون کسانی که یک بار سمتشون عوض میکنن و همون سمت لذت میگیرن همین چیز میشد به همه. بعد با طلبگان صحبت کرده یک رنگی دیگر در اومد. من گفتم همین چیز نچید برای من بهتر بود است. همون روز تقسیم کردگی 30% شاید به مکتب 70% به تجارت حاضرش به. بعد رفتی کار کردی با میبینیم که آینده چی خیلی میشن. در تاجیکستان حاضر وضعیت چنین است مثلا در ساحه معارف که بیشتر مردها از سیستم آهسته برآمده رفتن، یعنی در شهر و ناحیه ها در مؤسسه های میانه در مکتب های میانه شماره آموزگارا از حساب مردها سال به سال کم شده است، زنها زیاد شده است. وقتی ما سببش رو میپرسیم میگویند که معاش ها نسبتا کم که مرد سرداری عائله باید عائله رو تامین کند، با این مبلغ نمیتواند عائله را پوشانده خورانده. برای همین دیگه کارها درآمدش خوبتر بودگی چیزها را میکنه. شما برای مبلغش معاشش نرفتید، شما یعنی که خودتون رو جسته به اونجا رفتید و بعداً به اندیشه خودتون رو یافتید یا نیافتید؟ اونجا ایستادن میخواهید یا رفتن میخواهید؟ خودم رو یافتم البته به حد خرسند معقول همین کار. نو در اونجا می ایستم نه ایستادن که علامت سوال البته نو در همین سمت ایستادنی، در سمت آموزگاری معلمی ایستادنی، شاید دانشگاه باشد، شاید دیگر مکتب باشد، شاید مکتب ها باشد، شاید یگان محفل کشاده یگان انتخاب کرده مثال طلبگویی که میخواهند در حقیقت یک مقصد دارند، یک هدف دارند در آینده همون ها که دیگه کاربری کردن. شاید اینش رو دیده ایستاده امروز. با اونها چی دادن میخواهید شما؟ از شما چی میگیرند که از دیگران گرفته نمیتونند؟ نه این چیز نیست البته که از دیگر کسا گرفته نمیتونن، از من تنها گرفته میتونن نیست. من نیز میخواهم که در همون سمت آموزگاری یک تایی خودم خشت خودم رو گذارم در آینده جامعه نسل امروزه. در آینده یک خشت خودم رو گذارم که طلبگان یا اینکه مثلا آینده نسل آینده گویند که یک آموزگار داشته بودیم که با ما مثلا همین مفهوم ها رو همین مقصد ها رو گذاشته بودن. انا همین چیز رو دادنی که این رو همه آموزگارا دادن میخوان. البته امروز من یکی از همه ها شدن میخوام. بهترین اقدام، بهترین. از تجارت دلپور هستید؟ بله. تجارت یک سمت به درآمد رفتن میگیره و نهایت برای خودتون برای عالمی باطنی خود رو. بله. جالب است، خیلی جالب است. در عائله آموزگارا بودن می کلان سالو چه خیلی از کجا؟ در عائله ما آموزگار نبودن اما پدر شادروان چی بودن در دو صف مکتب آموزگاری رانندگی، مکتب رانندگی در اونجا بسیار 10 سال تقریبا کار کردن، زیاد اگر نباشد اگر 10 سال کار کردن. اونجا آموزگار نبودن و مدیر بودن، دیرکتور بودن. همونجا در برو میکردیم، اونجا آموزگار بودن، درس میگذشت و میگذشت. یک سمت
вақти омӯзгорӣ бутамон. Дар мактабҳои умумӣ ягон авлоди мо омӯзгор набуданд то он ҷое ки ман медонам. масъалаи гуфтид ку ҳар як миллат барои як корро як вазифаро иҷро кардан омадааст. аку намедонам шумо ба ин чиз бовар мекунед? бале ин чиз як ҳолат шуде масалан рӯзе дар як толори калон раиси вилояти суд вохӯрӣ гузаронида истодааст аз ҷумла бо журналистҳо. онҷо ман як чизро гуфтам масалан барои ҳанамин баланд бардоштани зиндагии мардум барои пешравии давлату миллату кишвар гуфтам ки чӣ бояд кард, чӣ масъалаи иқтисодба чӣ истеҳсол кунем. одатан чӣ хел тасмим мегиранд ки ҳамин чӣ маҳсулотро аз хориҷа мебиёрим ҳамина кам кардан ё барои нест кардан аз хориҷа нахаридан худамо истеҳсол кунем мегӯяд. ман вақте дар 4-5 кишвар бо иқтисоддонҳо суҳбат кардам, интервю гирифтам, гуфтан ин нодуруст аст. яъне чизе ки амин воридот ивазкунанда мегӯяд истеҳсолотро ба маҳсулоти анамин воридот ивазкунанда равона кардан иштибоҳ гуфтанд. нодуруст гуфтанд. хуб дурусташ чӣ? Дурусташ гуфтанд чизеро мо метавонем. чизеро мо аз ҳама хуб метавонем ва ба ҳама фурӯхта метавонем. яъне ки масалан тамоми дунё аксаран тӯбҳои футболиро аз Покистон мехарад. дар ҷаҳон асосан Покистон медонем ки бисёр соҳаба пешрав нест дар дунё, локин айнан ҳамун масъала яъне ихтисос ҳамин ихтисосӣ ҳамина гирифтан. ё ин ки ҳамин соатҳои Швейтсария хеле маъруф. вақте ин масъаларо ба раиси вилоят мақсадам ин буд ки гуфтам ки чиро мо мана журналистҳои байналмилалӣ чиро тарғиб кунем ки чизе ки оянда бренди вилояти Сух шуда метавонад, бренди Тоҷикистон шуда метавонад. чанд чизро шумо номбар кунед ки потенсиал ҳаст, мо метавонем, мо ба дунё фурӯхта метавонем. баъд раисам бисёр чизро гуфтанд ки мана дар ҳақиқат соатҳои Швейтсария маъруф ё ин кишвара инаш чӣ хеле ки шумо гуфтед ҳамин чизро гуфтанд ки давлатҳо ё миллатҳои гуногун бо ин ё он маҳсулоташ дар дунё маъруф аст ва мефурӯшад, фоидаи хубам мегирад. инро ман чӣ мегӯям, ман албатта ин миллат аз тарафи офаридгор барои ин кор офарида шудааст ё дига не, ман ҳамин вобаста ба имконияташон, масалан имконият дорад, шароит дорад, ҳамин боду ҳавош, табиаташ ё дигар аз ҳамун баромада ба фикрам ин ё он самтба равона карда шудааст. ба андешаи ман чунин аст. масалан тасаввур кардем Қазоқистон, Тоҷикистон чанд ягон 90% камаш гандумро аз Қазоқистон мехарад. Қазоқистон ҳамун биёбонҳои зиёд ҳамун онҷо шоли кошта намешад, об намерасад, онҷо шоли кошта биринҷ фурӯхта наметавонад Қазоқистон мисли Чину, мисли Кӯриё ё Ҷопон. онҷо гандум коштан мувофиқтар. бинобар ин гандуми Қазоқистон бештар ба мо мебиёд. ман фикр мекунам чунин аст. хуб мо Тоҷикистон чира фурӯхта метавонем ба назари шумо ба дунё? ба кадом самт яъне равона кунем истеҳсолоти худамон? дуруст. ҳозир чӣ хеле ки машҳур моба хушкмеваҳо ҳаст, масалан хушкмеваҳо ҳаст, но ғайр аз ин ман як чанд бор амин раҳи кани бодома рафта омадам, дидам мардум бисёр, аҳоли бисёр кор нест, коре ки масалан даромади зиёд меояд нест, савии саводнокиҳошон ҳам кам. ба фикри ман ҳамон дар Амрико будагим як чизро дида будам, гуфтам як марказ агар бошад, ин як пешниҳод гуфти шумо, агар ҳамон маҷлисе ки шудагӣ буд, як марказ агар бошад, масалан 4 ошиёна 5 ошиёна ё ки мисол 2 ошиёна бошад, квадрати калон кади маркази омӯзишии компютерӣ, сини солаш кушод, калонсол хурд. имрӯза дида истодем ки як самтои нав ҷорӣ шуда истодааст дар соҳаи барномасозию ва ғайра.
дар муҳлати 6 моҳ 8 моҳ шумоям манам аз ман калонам аз ман хурдам меомӯзад ва соҳиби кор мешавад ба монанди кодинг ба монанди тестинг ба монанди ва ғайра як ваи самти беҳад зиёд як бино бошад дар онҷо таълим гузаронда шавад таълим шояд ройгон шояд пулакӣ наш аз ҳамун соҳаи ҳамун бино вобаста аз кораш вобаста баъдан аз бисёр кунҷи канори дунё аз ширкатҳои калон кор гирифта мешавад ки соати кор аз $10 аз $8 сар мешавад имрӯз амрикоя ҳамун соҳаи техника ҳамун фейсбуку инстаграму ва ғайра фоизи зиёдаш ҳиндустону покистон кор мекунад ҳиндустон асосан як чӣ мегӯяд ферма мегӯяд ба монанди ферма барин дарунаш ба ҳазорҳо инсон мешинад компютер ба кор мекунад соаташ $10 $20 $30 то $40 изофаям шояд бошад вобаста ба таҷрубанокиш хулоса дар раҳи исфара як дар мобайнаш як бино месозед ҳамун кадом минтақае ки одамаш зиёд масалан дар ин шаҳр ҳозир мебинем ҳамунҷо як бино месозед маркази омӯзишӣ мегузаронед тестинг кодинг ва ғайра мутахассисое аз Украина аз Покистон гирифта мебид бо маблағи калон дарс меомӯзонед ба шумо мешавад масалан 100 нафар коргар як завод баред 100 нафар зиёд шуда метавонад ин чиз 100 нафара меомӯзед як сол ба муддати як сол ба баъд аз як сол аз дигар давлат кор мегиред аз хориҷа соати кори мегирифтагитон $15 шумо инҷо мефурӯшед $8 аз ино ба ино $8 мегиред шумо масалан $15 ба аз онҳо мегиред $1 $2 $3 барои масрафҳои андозу ҷою ва ғайра шумо ҳамун аҳолия бо як шароити хуб ки атроф мешаванд саводнокӣ зиёд дар кор не ба онҳо фикр кунед аз ҳамин хел марказ агар дар вилояти сухт 50 та агар бошад агар аллакай беҳад даромади калон мешавад ин чиз соати кори агар $8 агар фикр кунем я дар як рӯз масалан бигзор 5 соат кор кунанд агар аллакай дар як рӯз $20 ин 200 сомон дар як рӯз ин як дар як рӯз дар як ҷо нишаста дар як офиси муҳайё нишаста 200 сомон кор кардан имрӯз беҳад маблағи калон аст шумо метавонед дар онҷо масалан 3 марҳила кунед аз 8 то фалон аз фалон то фалон 24 соат онҷо кор кунед ки тамоми дунё ин соҳаба 24 соат кор мекунанд соҳаи техникава маҳсулоте ки ба дунё фурӯхта метавонад ин интеллекти мо зеҳни мардуми мо фурӯхта метавонистиги ҳам ина кай фикр кардед ина барои амалӣ кардан ҳамин корро не ман баъд аз Америка омадагим соли 2017 фикр карда будам бо як программист барномасоз мулоқот гузаронда будам Абдураҳмон агар бенан агар ҳамун кас он вақт кори муайянашон набуд мулоқот гузарондем гуфтем ваи лоиҳаи хуб ҳамун вақт ҳамун шабу рӯз вай кас бо ҳамун ширкати Алиф мулоқот гузарондан ба ширкати Алиф даромадан баъд ҳозир аллакай як директори самти калони дар Ӯзбекистон ҳозир кас Абдураҳмон анакнун ягон шиноси наздиктаре ки ман мисолан барномасозии хубтар медонаду ҳамин корро майлаш ҳаст набуд ҳамун вақто баъд ин чиз монд шояд дар оянда ҳамин чиз шавад ҳамин корро кунам агар ман натонам ягон кас агар када тавонад агар беҳад як кори аҷоиб мешавад ҳамин чиз мисол метавонад дар як марказ 1000 нафар агар кор кунад агар дар 10 марказ 10,000 завод баред имрӯза пештара мафҳуми завод имрӯза даромадгоҳи барои 10,000 нафар як шароити беҳад зиёд калон мешавад ин чиз ина тарафҳои мушкилиш рискҳо дигар тарафиша фикр кардед чӣ хатарҳо ҳаст ягон хатари калон нест дар ин чиз масалан дар ҳамун бино шумо шароите муҳайё мекунед дар онҷо мисол теннисҳои мизӣ мешавад барои машғулиятҳо мешавад даруни вайба гугла баяша маркази ҳедквартарашо мо сайругашт карда будам ҳама чӣ ҳаст шароит беҳад шароит ҳар гуна бозиҳо ҳаст чиҳо ҳаст яъне мардуме ки ҳамун раҳи мисол исфара раҳи масалан истаравшан раҳи масҷо онҳое ки шаҳр ба омада рафтанашон душвор ҳаст ё ки мисол ягон хориҷа рафта хонда омадан наметавонад ё ки заминошон нест ки мисол шудгор кунанд ягон чӣ коранд ё ки мисол мағоза карда наметавонанд мағозае ки зиёд шудагӣ ҳамунҳо ва як шароити беҳад аҷоиб мешавад ки
дур нарафта маҳалли худошон ба меран кор мекунанд, як масалан 5 соат кор мекунанд, 5 соат кор мекунанд. маҳсулоти фурӯхта тавонистан бозор ҳаст, бозор беҳад рӯз аз рӯз ин чиз зиёд шуда истодааст ва зиёд мешавад, ки ҳама амин соҳаҳо аллакай дида истодем, ки зеҳни суннӣ ва ChatGPT, искусствени интеллект, ин қафои ин ба беҳад ва и калон дар кор бо хо нохо ресурс инсонҳое ки ҳамин соҳаи медонанд зиёд дар кор. ташаккур, хеле фикрҳои аҷиб. ҳамин хеле ки ба бинандаҳо ваъда кардем ки ҳар суолҳо бошад, фикрҳо бошад нависед. Инстаграма кушода як бор бинем онҳо чӣ хостан аз мо, чун ваъда кардем мувофиқи ваъда бояд бинем. хуб, кишвар дар мактаби миён ман тасодуфан хуб, мо аз эшон шунидем ки барои чӣ дар мактаби миёна фаъолията оғоз кардан. аҷиб, ман хурсанд шудам ки имрӯз мо ба ин сатҳ расиди стодем, ки инҷоям бисёр ҷолиб наистен. Когда человек добившийся успеха идет в школу, это не просто деньги, это про миссию. Снимай шляпу. Нафаре дар Инстаграм чунин наистаст, ки яъни инҷо сухан дар бораи манфиат ё пул не, дар бораи миссия, яъне ки дар ин ҳаёт ман омадам ва вазифаи ман. шояд шумо инро дарк карда бошед ки миссияи шумо чӣ аст ва онро иҷро кунед. хуб, дигари инҷо аку баъзеҳо фикрашонро навистанд ё ин ки дигар ҳамаша намехонем, суолҳо бештар меҷоем суолҳо. агар хоҳед худатонам гирифта аз Инстаграм чӣ карда метавонед. инҷо нафаре гуфтааст ки если это не пиар, то браво, но если ният был привлечь внимание, то это очень плохо. Раз через интернет ведет уже плохо, вот комментариев больше и эшон деньги делает. Вы в чем смысл не дети? Он қадар фикрҳо чӣ нест, лекин дар умум фикр кардаям ки ин пиар бошад ё пиар набошад. ман аз эшон ҳоло ягон дирам нагирифтам. ман чунин як инҷиқ одам ҳастам. як қариби 20 сол дар журналистика дар давлатӣ будем, дар байналмилалӣ будем. ба ҳамин журналистикаи байналмилалӣ ба чаро рафтем мо? вақте инҷо дохилӣ кор мекардем, аввал давлатӣ, баъд озодтар бошем гуфта мустақил ба гузаштем, баъд байналмилалӣ рафтем. сабаб касбият аз болои худат кор мекунӣ, мутахассиси хуб мешавӣ, лекин дар дохил барои ҳамин маблағи кифоя пардохт намекунанд. баъзеҳо баъд мерад ҳамин лоиҳаҳои тиҷоратӣ ба ё ин ки номи журналистиро фурӯхта маблағ мегирад, ин он мекунад. дидим дар ҳамин байн виҷдонро нафурӯхтанд. гузаштем ба байналмилалӣ. байналмилалӣ як чизи хуб дорад, хуб маош метиҳад ва сахт меистад ки аз ягон ҷо як цент бояд нагирӣ. ва барои ҳамин кор кардем. масалан дар ин ҷо кор мекунем ва аз Вашингтон тасаввур кардем маош мегирем. ин хуб аст ку, яъни нисбатан маоши хуб, яъни қаламро, хомаро қадр мекунад. барои ҳамин ба журналистикаи байналмилалӣ рафтем ва эътиқоди моро сахттар кард журналистикаи байналмилалӣ, ки барои чӣ хел гуфтааст, барои миссия, барои вазифаи худро иҷро кардан, барои ин кор кардан. намедонам ина шумо го пиар нест. шумо ҳозир дар ҳамин процесс аз ягон ҷо маблағ пул кор карданатон мумкин? ман намедонам, ба ман торик. не, агар пул бошадам ки чанд пул кор мекунем? масалан ягон пули калон намешад агар бошадам. ки ба ҳама аён аст ки масалан имрӯз дар YouTube агар 1000 просмотр, 10,000, 1 миллион бошад, агар чанд пул метиҳад, як маблағҳое ки калон не агар бошад ҳам ки нест. як фикр наистан шояд нархҳои магазинашон нереална қимат. лекин як бор даромада будам,
همین اسی یگون گپ در باری قیمتی روید سرازو مگزینی دنیا اسم به می بیا گفته است. بیشتر استیو جابز رحمتی یاد به می آمد اکنون همین مگزین که اساسی روید میکنه. با اینجا دیگرشان دیگه اندیشه گفتن با یک دیگر همونجا بحث و مناظره هم دارن. خب مسئله نرخ و نوا به قیمت گفته فکرشان به چی فکر؟ این وابسته به نقطه نظری هر یک شخص گیریم. مگزین دنیا گفتید، مگزین دنیا و دانگ از آن اکام. من اینجا یک نفر پرسیده است که رئیسی همین مگزین دنیا دانگ نیهال همین نفر نه مگزین دنیا و دانگ از آن اکام، از آن برادرم. این در عموم تجارتی اویلوی از آن از کهنه از مادر موندگی این چیز. همه ما سوی تجارت به خواهر کلانیم، خواهر خوردیم و برادر یک برادر دارم. همه در تجارت از آن همه هر کدومش از آن خواهر دیگر از آن برادر هم دنیا و دانک از آن ما همین نیها. مسئله نرخ به قیمت و ارزانش این وابسته به همون نگاه همون شخص. مثلا ما از جهت تجارت میدونیم که مالهایی که ما میبیاریم و نرخ گذاری کردگی در بازار امروزه نه از همه پایان نه از همه بالا مابینش. برای که فائزی که ما میمونیم ما خودمون میدونیم مثلا که دیگرای هم معلوم کنیم. مثلا همه رفتیم مثلا اتورسه میگیره تقریبا میدونیم که ارزشش چند و چند موندگی چند فایز موندگی از اون ما هم میدونیم. نرخ‌های ما نسبت صفت همون بار به حد ارزان است و اگر شما مثلا پیاله رو با پیاله اگر تقاضا کنید اگر البته میشه که این پیاله قیمت این ارزان میشه. درونش به هست پیاله پخته هست، پیاله مثلا هم تو یگان عادی هست، پیاله نقشگذاری دستی هست و پیاله هست که مثلا در زبات شده. نرخ‌ها رو چخیل میمونتون رقابت معین میکند یا اینکه همین چقیم‌هایی که میکنتون و بالاش به فایده را نه پیش گفتگیمون 10 سال پیش که رقابت کم بود بالاش زیادتر میموندیم. اکنون امروز البته رقابت معین میکند این چیزا. شما مثلا عادیش مثلا آیفون آورده که بازار همه نقشه میدونند آیفون 2 برابر 3 برابر مونده نمیتونید علاقه. رقابت با بازار یا با دیگه مغازه ها؟ مغازه با مغازه میشد، بازار با بازار میشد البته. یعنی شما امروز صاحب مغازه یعنی رقیب ها مغازه میشد. نمبر کرده میتونید کدام مغازه ها رقیب های اساسیشون؟ اگر خواهید نه نمبر کرده نمیشود. برای کی از کجا میدونید نرخ نوای آنها؟ اینستاگرام به نرخ ها هست. همه نرخش باشد. اینجا با نفر نیست است که برعکس بهترین مغازه نرخ ها دسترس. یعنی همین خیلی که گفتیم با یک دیگر چنین بحث ها دارن. خب نفر نیست است که قیمت باشد значит وای مغازه برای تو نه شاید برای تو نه با این معنی بازار برای گفته است. یعنی امروز مال ارزان در کار بازار رو و مال در مغازه قیمت تر میچخه همین مسئله صفت من اونقدر چکور نمیفهمم. مثلا یک محصولات در بازار ارزان و در مغازه ها قیمت تر شدنش ممکن البته هست. اکنون وابسته به همون چیز میشد که این مسئله نرخگذاری مثلا شما نرخگذاری وابسته به خدمت رسانی میشد. مثلا شما میخواهید که یک جا باشد که مثلا اگر با ماشین باشید اگر ماشین ما مونم پارکوفka کنن درام مثلا کارت گیرم چازنا یا که مثلا سامان بازار میرید جای پارکوفکی ماشینتون نیست اویلتون که مثلا سیرگاش میگن کدکتون رو گم کردنتون ممکن مثلا هر نمود انسانو هست یگون چیزتون رو گم میکنید مثلا وابسته به همون خطرهای خودش نرخش هم البته ارزان میشن. این مغازه‌ای که مثلا امروز در همین شهرها هستن البته صفت نوکی خدمت رسانیش که بالا هست نرخ‌ها کم و بیش از بازار قیمت میشد. اگر همون محصولاتی که در مغازه شما هست در بازار هست اگر هر دوش اگر در یک جا باشه اگر تقاضا کنید اگر البته در مغازه ها قیمت میشه. اینه ببینید یک نفر نیست است کمتر آدم باید گپی دروغ زند نرخ‌ها همش میانه قیمت نیست پروسته شما یا خیتر یا شرکت LNS
این چی شرکت من نمیدونم شاید شما دونید همین کمپانیا با کارگرگی ها همش خیترهای اکایی زینیدین LNS این چی شرکت است؟ یک موضوع کهنی کلان یک شرکت مکتب با پای قدم استاد خیلی پیشرفته شد. فعالیت ایشان در این مکان یک نور است برای طلبه ها. نفر نیست است شاید از اون مکتب یا از چیز آگاه هست. به فکرم سخن درباره اون مکتبی که شما فعالیت کاری را آغاز کردید در این باره میرد. تک رحمت با پدرشان و مادرشان با این خیلی پسری ملت دوست نیست است کسی. اینجا چند سوال نیستن. Откуда взята капитал для старта предпринимательства? یعنی اولین مبلغ برای تجارت از کجا پیدا کردید؟ گفتنی گپ یک دهن کوتاه اگر وای باشه چند سوال هست اینجا کوتاه گفته گذارید. از کجا اولین سرمایه را مبلغ را پیدا کردید؟ این سوال برای من یا برای خود شخص؟ برای شما. اولین مبلغ 2005 شاید باشد آغاز کردیم مادر داده بودن یک مقداری معین 3000-4000 سومون امروزه 3000-4000 سومون امروزه بعد از همون کم با همون سایقل داده چی کردیم. دیگری سوال какие требования по законодательству Таджикистана для онлайн торговли? یعنی برای تجارت آنلاینی در قانونگذاری تاجیکستان کدام مسئولیت ها کدام طلبات ها هست گفته است؟ شما با تجارت آنلاین مشغول شدید؟ مشغول بودیم مشغول مارکت پلیس شده بودیم در ترکیه بودگی همو امروز نه اونقدر همین ساحه به حالی رشد کردگی قانونگذاری تاجیکستان از سببی که کم است امروز نه این رفته شده است پروسس رفته شده است قانونگذاری البته میشد با خیلی که مغازه چی هست شما با فیزیکی هست آنلاین همین گونه شده ایستاده است هر دوش یک سمت میرد پگاهی دیگه. این انسان گفته است نفر زینیدین به پیش گفته است کسی فعالیت صاحبکاری رو از چی کار سر کردن گفته سوال گذاشته است. اولش از چی سر کرده بودید؟ همین پرسیده. سالهای خیلی کهنه بودیم ما چیزایی که وای میفروختیم وای وقت مشهور بود البته اما سالوت سالهای 96 94 موسمی بود یا دوامی سال؟ نه موسمی بود بعدا چند ساله بودید دوام؟ چهارم صنف بودم پنجم صنف بودم شاید همون وقت یکم آغاز کردگی تجارتی که درآمد کردم اصلا 2 سال 3 سال پی هم همون کارو کرده بودم. اینجا با نفر پرسیده است که فعالیت کاری خود را آغاز نمودن یا دوام دادن شاید دارن یا دادن. موفقیت حقیقی در خدمت خلق و تربیت نسل جوان است برای کار به شما گفته است کسی. با این رهبری همین مغازه ها گفتگی سوال جواب دادید که کدامش از آن شماست؟ همین نیهال مغازه نیهال از آن شماست. دنیا و دانک از آن برادرشان بوده است و در مجموع تجارت های اویلوی چخیل با یک دیگر مصلحت خیلی میکنیتون؟ روبیته کم در روبرو بینی مغازه ها نیست تقریبا قریب کی برای که رقیب هستیم خانه و سرجم میشیم مصلحت اگر باشد پنهانی یگون خیلی کده مصلحت میپرسیم از دیگر مثلا این بار چخیل و بار چخیل گفته روی پوش کرده مسئله کارگاه ها باشه دیگه میپرسیم مثلا من خطوی رفتگی یگون مثلا مبلغ سپردن دکار بردن دکار یگون چه آوردن دکار این چیزایی میپرسیم نو کدام بار نخسر رفتاست چه رفتاست مغازه مثال بگیریم همین دنیاوی هم من یک بار یا 2 بار در آمدم هم تو که درام به طور اتوماتیک میبینید کدام بار هست کدام مارکه هست نادرست میشه در حساب همین رابطه بین مغازه ها کمتر است نسبتا یکون همه خیلی نادرست میشه پیش یک جایی بود بعد جدا شد تو نه از اول ما یک جایی نبودیم از اول یک جایی نبود. چرا وای هست کو یک پلوس یک این از 2 زیادتر گفته گپ است چرا یک جایی نکردیتون تجارت الهیده کردید و حالا که همه از مادر یک جایی آموختیتون یک جایی کار آموختیتون یک جایی کار کردیتون بعد سالهای پیش 97 به فکرم یک مغازه بود مغازه لیمپوپو بود پیش نامش
ҳамон вақт ман ҳамҷо кор мекардам, якҷоя будем ҳамон вақто ки хурд буд, якҷоя будем. Баъд гуфтан модар гуфти Урфият дега ҳама ҷудо кардан, аз ҳамон оғоз дега ҷудо кардан, барое ки хароҷоти ман дигар гуна аст, бародар дигар гуна, хоҳар дигар хаст. ки хоҳад чӣ хел хоҳад хароҷот кунаду, чӣ хоҳад либоспӯшӣ кунаду, сайру гашт кунаду, барое ки як дили якдигар ба ягон хавф набиёд, ҷудо карда будан аслан. кун якҷоя кардан ин барои менталитети имрӯзаи мо оли барвақт аст. ин чиз бародаро ёки оилавӣ тиҷорат кардан аз сабаби менталитети мо имрӯза оли барвақт аст. шояд солҳои оянда ҳамин чиз ба бие омада расему, ҳозир имрӯз барвақт аст. бисёр ҷудогиҳо, бисёр дилхарошиҳо, бисёр аз ҳамин чиз сар мешавад. вай худашон мошин гирифт, аз обшир расход гирифт. хеле гапо мешавад, барои ҳамин хубтар аст ҳозир ҷудо шавад ҳама. гапои пасту баланд шуда буд? Не, хай пешгирӣ кардан пасту баланд аз ҳамун ман худо мешиносам ҳаст. Акам моя хеле сахт калон кардагӣ. Мо акам аз падар наметарсидем, аз бародарон метарсидем. падар ки шафқаташа намезанад, акам мезадам. хеле гиридагар. пасту баланд буд. ҳозир накун кам шуд. бошад. ҳамин хел тоҷирони болоёқат дар ҳамаи мактабҳо бошанд. аз онҳо бачаҳо чӣ хел кор кардамон ёд мегиранд? ин фикрашонро гуфтам. инҷо беҳтарин гуфтан нафаре Саидмурода ошнош мегуфтааст. ин чиро дар назар дорад намедонам. шояд медонад беҳтарин. ин як ноодами пасти бахил зидди устод Саидмурод Давлатов бисёр навору маълумотҳои бардуруғро ба мардум пешкаш карда буд. инҷо ки наистааст ман намедонам. яъне ки ин масъулияти ин аккаунтҳо дар доши раҳбари Инстаграм ки он аст. мо имкони ина дидан, пешакӣ омӯхтан, инҷо чӣ маълумотҳо саҳеҳ аст, дуруст аст, чӣ маълумотҳо нодуруст аст. локин умуман мо журналистҳо аз ҳама ҷо огаҳ ҳастем. бо Саидмурод Давлатов чӣ баҳсе доштитон? баҳс набуд. чӣ ҳолат саволҳо равшани андозидан? саволҳо буд, якчанд саволҳо буд. ҳам саволҳое гузошта будем ба мардум, ба фикрам ҳамона ба баҳс бурдан. тамом ҳамон якчанд ки суол дошт ба ки? ман савол доштам ба Саидмурод Давлатов. мехостам як интервю кунам, ҳам суҳбат шавам, нашуд, имкон нашуд. баъд гуфтам хай ба вай мегузорем. ба баъд гузошта. баъд имкон шуд дубора? не ин хел рӯбарӯ чашм ба чашм тета-тет во нахӯред? не ниятамам нест. ҳамин суолҳо чӣ буд ва ин як мавзӯи калон. агар ин наворба агар дародагар пурра ҳамин мавзӯъ мебуровад ҳама. хай кӯтоҳ гӯед ки чӣ масъала буд? ба ҳар ҳол мо ваъда кардем ки суолҳоро дидтон. онҳо суолҳоро дурусту ин мавзӯи беҳад вай мешавад. яъне шумо гурехтосед аз ҷавоб? не ман нагурехтосиам. ман масъала вай не. ин мавзӯи калон хеле мешавад. ман ҳам намедонистам. аз нависташон маълум аст ки камтар гапи тезутун шудагӣ. не тезитун нашуд унҷо ба. на ман вай шахсият ба на вай шахсият ман ба ягон. не ман на ба шахсияти шумо на ба шахсияти Саидмурод Давлатов кордор нестам. локин ман чун ваъда кардем бо иҷозати худатон эҳтироми анамин бинанда, эҳтироми анамин мардум аудитория, агар равшанӣ андозид ба ҳамин чиз, ба фикрам аз ин касе хафа намешавад. ман шумо ҷавоби ман посухи ман ҳамин аст ки унҷо ягон баҳс набуд, мунозира набуд, саволҳо буд. модоме ки масалан мисол шумо агар гӯед ки ман журналист, ман шуморо ҳамчун соҳаи худатон мехостам ки савол тиям журналистӣ ва мани саволҳо ҳаст, равшанӣ андозед. аз бинобар ҳамон саволҳои ман ба посухҳои шумо муайян мешавад ки шумо кадом соҳаи журналистанда, шумо кадом уровень, яъне ман чӣ гуна журналист ҳастам, чӣ гуна журналист ҳастед. ҳамоно мехостам фаҳмам, ҳамоно гузоштам, ҳамоно фаҳмидам ва ҳамоно фаҳмидем. касоне ки мехостам ва фаҳмидем. тамом ҳамин қадар. яъне шумо ба эшон суол аз соҳаи худашон доштед, вай суолҳоро додид, локин посух нагирифтед. посух гирифтам.
ҳама посух гирифт. Касоне ки мехостанд посух гирифтанд. Ба ҳама муайян шуд ким ки ким чи. ва ба ҳар ҳол мақсади шумо чӣ буд аз ин суола гузошт? Не, мақсади мо асос ҳамун як ширкат буд. Ширкате ки мисол ҳамҷо аудитории ман асосан пурсидан ки ҳамин самти тиҷорат дуруст аст ё нодуруст аст. Ман гуфтам ба назари ман нодуруст ин аст. ширкати LNS неми? Гуҷои LNS нест. Ҳамин аст. Ман чӣ ширкати намедонам. Ҳамун ширкат. вобаста ба баъдан фаҳмидам ки ҳамин шахсият каме бош ҳамкорӣ доранд. Гумон кардам ки ҳамкорӣ доранд. Ман савол гузоштам. Баъдан деран гуфтанд ки не мо ҳамкорӣ надорем. Гуфтам тамом. узури зиёд ин агар ин ширкат ягон ширкати нодуруст бошад, ягон ширкати якрӯза бошад ё ягон қаллобон бошад, узури ман чун инҷо навистан ба забон гирифтам, ман ҳатто намедонам ки чӣ ширкат. Ин камбудии манам ҳаст ки пешакӣ бояд ҷустуҷӯ карда баъд ба забон мегирифтам. Дар ин корҳо мо хеле парҳезкор ҳастем ки тарғиб нашавад чизе масалан. Ва одатан бисёр позитсияра нигоҳ медорем. Ҳатто масалан вақте шуморо онҷо гап задан, вақте дар оғӯши бачаҳо дар мактаб дидим, гуфтим ки як тоҷири муваффақ. Ҳамчун журналист ман худам ба иҷозат наметиҳам аслаш ки нафареро тоҷири муваффақ гӯям. Чӣ бояд гӯям? Тоҷир. Яъни аз худам таъриф кардан, танқид кардан ин барои ман не ва касбиятам ба ин иҷозат намедиҳад. Инчунин ҳамун хеле ягон ширкатҳое ки якрӯза аст ё ин ки ягон қаллобон дигар ва я ҳатто ба забон гирифтан ба хеле эҳтиёткор шудан дар кор. Барои ҳамин гуфтагим ки мо ягон алоқа надорем бо агар касе ҳамкорӣ кунад дига кунад масъулияташ дар гардани худаш. Масъалаи ҳамин Саидмурод Давлатов бинандаҳо ба фикрам қаноатманд нашуданд. Бинандаҳо аввал фаҳмидан накор ки бинандаҳо кистанд. ҳар бинанда нест. ҳар касе ки сухан мегӯяд соҳиби сухан нест. акнун ба ҳама посух доданам дуруст нест. ба баъзе касоам салом метид медид тамом. нашам ҳаст. шахсияти дигар касе дар бораш суҳбат кардан дуруст намешавад якумаш. дуюмаш ин мавзӯъ боз мегӯям мавзӯъ беҳад калоне ки нолозима на барои ман, на барои аудитория, на барои дигар касо. Як маълумоте ки кинои Зита и Гита охираш чӣ шуд таску? ҳамон бар ин як чиз мешавад. Ин чиз ягон манфиат намебиёрад ба ҳеҷ кас. ҳамон шахсоне ки бекор ҳастанд ки дар сарашон як чӣ нест, ҳамаҳо ва як маълумот маҳсулот мешавад. Як ҳафта ду ҳафта ҳамон вулканизатсияю ҳамон ошхонаю ҳамон ҷоҳо гап зада мегаштаги як мавзӯъ мешавад. Чиз ба аудитория ягон фоидаш нест. Ягон грам фоидаш намешавад. Ин чиз бовар кунед. Шумо ҳозир барои чӣ чун сухан аз Саидмурод дар бораи Саидмурод Давлатов рафтост, барои ҳамин гап задан намехоҳед ё ин ки барои ҷомеа? Барои ҷомеа якумаш ин ки, дуюмаш барои ҳамун шахсияти мисол бигирем Саидмурод Давлатов футосаги мо як кас инҷо ба нестиянд, ва як кас мисол дар бораи як кас чӣ ба гап занем мо? Бошад. Чӣ ба гап занем? Мисол да на? Бошад. Агар бошану иҷозаташон бошад, ягон маълумот бошад, агар гап зада мешавад, набошад ба ин нуроҳат мешавад. нуқта мегузорам бо як масъала ки яке дар таги контент онҳо бо пурсанд, ман намедонам. Онҷо баъд худатон не баҳо агар шахсият бошад буд аватараш ба сураташ номаш агар бошад шахсияте ки мисол шахсият дар ҳақиқат шахсият бошад ман ҷавоб медодам посух медодам. Шахсиятон нестиянд. Баҳо як аз як ном мебурад ки мисол ҷасоратам намекунад ки мисол рӯбарӯ биёд, мисол гап занад, телефон кунад, пурсад ҷому муайян ва муайян масалан биёд, саволаш бошад, пурсадам, посух диҳам. яъне ки суол холисона не, шумо чунин мегӯед. узури зиёд албатта мо ина
пешакӣ суолҳоро омӯхта тартиб надодим, ҳамин кушодим инстаграма чӣ хел омадагӣ хондим, ҳатто баъзан аввалаша хонда то ва охираш расида афсӯс кардим ки хондим. Локин аку мувофиқи ваъда чун қавл додим ки мехонем. Агар чизеш ба шумо сахт расида бошад, узри зиёд. Ин масъалаи баҳси ё ин ки масъалаи суолҳои шумо ба Саидмурод Давлатов ман пурра намедонам чӣ ҳолат шудасту чӣ будасту. Агар касе мара гуфти шумо як одами зинда баромада агар вай кунад ки дар посух аст, ҳама саволо посух аст. Агар шахсият бошад ба манфиати ҷомеа аст ё ягон чӣ гӯяд ба ягон масъала равшани андохтан, мо ҳатто омода ҳастем ба Саидмурод Давлатов ҳам муроҷиат кунем ё ин ки ба шумо дубора муроҷиат кунем. ҳозир ба ина мегузорем як чет. Ба фикрам аз инстаграм ҳама чизе ки буд баррасӣ кардем. Хуб, як чиз, нақшаҳо. Шумо оли хеле ҷавон ҳастед. Хуб, яъне ки гуфтед ки тақрибан 70% дар тиҷорат, 30% вақтро ба маориф, ба тарбияи насли нав масраф кардосем. Оянда чӣ нақшаҳо доред? Ин фисадҳо тағйир меёбад ва ояндаи худро чӣ хел мебинед? Чӣ хел нақшаҳо доред? оянда ҳамин хел рафтанӣ. Чанд қадаре ки агар талабот зиёд шавад, агар аз кадом самт, ҳамон ба бисёртар вақта ҷудо кардан. Агар дар маориф, дар мактабҳо агар зиёдтар шавад, агар бисёртар вай тарафа майл мекунем. Агар негӯем ки ҳамунҷа илҳом агар нагирам, шавқ нагирам, завқ нагирам, мегӯем ки ин тараф бас, ин тараф тиҷорат ба. Яъни ҳозир чизе муайян мушаххас гуфта наметавонед, вазъият ба нигоҳ мекунед. Не, нақшаҳо ҳаст албатта аз ҷиҳати мисол блогерӣ, ҳамун маорифа чӣ гуна бо блог бо YouTube пайваст карда бурдан ҳамин дарса ё ки мисол омӯзишие дар умум чӣ гуна баста ҳамуна бурдан, ҳамуна фикр косим, нақша кадосем, агар муваффақ шавем, агар ҳамун чизе оғоз кардане. Яке вай тараф бисёр вақтатонро гираду бар ивазаш ҷуброн маблағ фоида набиёрад, чӣ кор мекунед? ҳамин тарбияи насли наврас, кор кардан бо ҷавоно хеле вақт, хеле энергия гирифтанаш мумкин, хеле шавқоварам шуданаш мумкин, локин маблағ даромад набиёрад. Намешавад вай албатта ки мо электромобил неку як чӣ дар кор ки мо зиндагӣ кунем. Агар ҳамуна пакриват кардан натонад, масрафҳое ки ман зиндагони мана пакриват кардан натонад, агар албатта камтар мекунед вай чиза. Ин чиз не ки мисол мо ҳаво каде зиндагонӣ кунем. Мо бояд ягон чӣ хӯрем пӯшем, каму беш маблағ дар кор. Ин тиҷорат ҳаст. Ин тиҷорат ҳамаша рӯйпӯш кунаду он тараф фоида набиёд. Ҳа не, инаш мешад. Ин тараф рӯйпӯш кунад мешад. Шумо гуфтед ки мақсад инҷа вақта унҷо зиёдтар сарф кунед, инҷа вақт кам шавад. Даромад анҷа нашавад, агар фақат анҷа нашавад. Масалан тиҷорат то андозае стабил мерад. Тасаввур кардем 50% вақтатонро ба тиҷорат масраф мекуниду ва пурра чиқимҳои шуморо рӯйпӯш мекунад. Хеб бошад мешад. Вай тараф 50%-ро ба кор бо ҷавоно масраф мекуниду, локин вай даромад намебиёд. Хеб бошад давом додан мегирем ки имрӯз ҳамин хел тақрибан имрӯз ҳамин хел ҳамин кади мерем. Ин анакнун то 40 солагия барои худомо кор кардем, баъд аз 40 мехоҳем ки барои насли оянда кор кунем. Каму беш. Мисол пештара аҷдодои мо ба монанди мисол Садриддин Айнӣ, Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣ, Ибни Сино ва ғайра ваҳо кор карда маҳсули зиндагишона як гирифтан китобат карда мондан. Ва имрӯз ки мо насли имрӯза, забони имрӯза YouTube аст, социали медиа аст, мо мехоҳем ки маҳсули зиндагии худро ба ҳамин интернет шабака гузорем. Як чӣ гузорем ки оянда, насли оянда гифта як баҳра барану истифода баранд. ҳамин чиз мехоҳем. Беҳтарин иқдом кам бошад. Барор мехоҳем. Хуб, ташаккур ба шумо. Миннатдор. Ташаккур ки вақт ҷудо кардед, бо мо суҳбат кардед, ба мо тоқат кардед.